Test. 1, 2, 3. Tasiluato. Yeah, okay.
Tātou te tālo. E pa ia lava oe lo mātou o tua. O au ngā ruenga mamana, ma au fuafuanga pa ia, le lava o mātou sapi ai ma mātou wola ai. O mawai atu le pōngi sa malolo ai te itai o lo utunu, e mese fo i lo utunu atoa. Leo o mātou alawhai nei tai au e whanunga le lei. O maua lo mātou malosi fōu, ma le ola fōu. Mō le nei aso le li e. Vi ia lava mwhaftai o e lo mātou te mai. I lo le tū lafo ina i mātou. Whaftai fo i lo fisoa ni mai. Whia ngai o taitai ma Fonotaga e pia na masani ai. Ia whaftai tele lo mātou te mai. Ia taimi mātou te whewesi ia le li e. Ia ono whinga lava le li lo langi mtau pai whaofi o fi mai. Ai whaftai lo mātou o tua. E le o manu malo ia whainga. Lo manu malo pelo to mali e malo file mu. Ai mesia whaangaso longa o mātou ngā ruenga peo na e wala uina ai mātou. Mātou te tālo mul nei aso ia usfono mai lia tua. Ia uta tai na e whapena peo na ai na peo le latu to whaama le uta. Ia walawa se manuia o le tunuu mo le mātou wala uina. Ia maua peo latu whina ngalo te tala. Ia ave ese ia i mātou le whelama tai o mātou langona. Ia mātou langona whatasipea. No mātou wala uina ia mātou ngāru lue whiarwhani. Ia mese o lo file mu. Ne whapea nauna te itai ai nei maota le li e. Whamanuia tāpua inga si o mātou tunu atoa. Whamanuia fwoi i whaululunga mta ngā luenga whalaputonga malo. Ia lātou lava lo whamoe ai nei Palemene. O ai o fia maua lau sosoani tamai nei tuaso. Mātou te tālo whapitoa i o otu i ai o aolawea i lo mātou te mai. Ne fu yaso le aso ua mātou whataua ina ai ia le te atu sawa ina o tina manai whanau. Le li e tau iena ia ururum ta wholau i o mātou langona uma. Le tāua o le nei wala au. Ia ua lava na ia mātou whanau manai tina lo mātou te mai. Ia auri tia me umal nei aso lo whatasi mai le li e. Au se mfale tono lau Palemene te mai, fa pare mai. Ma e fa mangalo e la lava Yesu Keriso lo matu le mo matu faola. Amen. Tai. O te whasisilatu wa amtaria nei tau manga al fono au whaitu la fono. O te wai whatalo whatu nei tai o fau pa i o Palemene ma le arwhao le tatu maota. Le fio lau whionga le sui Palemia, a fio tō whionga i minstal kapeneta, i a whapea fo i minstal lango. Le atalanga na atoa, le fio lau whionga te teile tuangai, Hio lau whionga sui te itai, ia e mese sui ma maru uma o le Palemene. O maru lava e le avea, tu lou le ngana. Ua le fua mai whanunga le leil pa i o le Palemene. Ina o saunia le atua le ufi fatafata. Ina ngā ruenga te funga poto. Ua tusa foi ma le ngā ruenga o ile e fota. E tātou te whatatei e pēla na tau singa alofa. O leo tātou whelua i manu whaifo mai langi. Ina ua pepe salu le tai ao. Ma lo se fu mnuia, ma lo le fo le lau. Samoa lau whafonga tapo i mai, i au tūlanga whaalupe peina, e whatalo whaatu le nei tai au fo. Te tonu o lo fo lau whani utu pēle lofo le tua, si o tātu o tunu i so se wala wina, vi ia le rii, ma lo se fu mnuia, ma le langi mama, tapo i maia, ma le mnuia. Whatalo whaatu fo i tapo inga, ne o tātu usu sae, o maru lava e leto e tau whaafuruina. O pa ia foi wala loo whala auta poe. Nu atuia. Mātou te whaatalo whātu nei tai au.
I lo tō soifua manuia, ma le lange mamā. Whatalo whatfoi pa ia o whaurunga mtanga renga, wharatonga tuma oti le tātou mālo, wharatai whamālo si mai, mo le lango ina o tau manga le Palemene, wharatai le tua, no maupelo o tō soifua whauina, au wā le vala o wina, mālo le lange mamā, mālo le usu. Mo sauni fo le tātou mota, mo ngā renga le neitai au, ia lo fangia le tua le tō whā ma le uta. Ia tafafunga i le nganga ia whaivo le nei aso. Manuia tere le usunga fono le tātou Palemene le nei tai au, manuia le tāpua i whaafunga mai e Samoa. Ua nao stoi whaamanatu o le whongwhitalai, ua sa ausi lava na ngā solonga o le tātou ngā ruenga. Pita i ei lava nai vai ngai titia ua umoli mawina. E au peo na o toi whaamanatu mo le solonga le leo o tātou taun manga. O te whautu eina, e le leo na ngai sao saunoanga i mta upu o lo i tonu o li poti a komiti. Wantasi ma li poti whaatausanga o lo whaatatau i ei li poti a komiti. Apia fo Italia le mālo. E au fo na nga tonu saunoanga i vai teimi o lo o li potia i li poti whaatausanga. O whainga masani ia Palemene ma os whaatita inga. E leo whaapea o li poti whaatausanga o le lua o ta siva lua o ai tula i mai se sui mamaru e anga ilan sau noanga i mta upu o le tausanga lua toru lua wha e le i lipo tia maia. Mana tua foi. O la lava ngā ruenga o tui nātu komiti. E anga i tonu lava latu i longa i mta upu o le vai teimi o lo li poti atu li poti wha le tausanga. O le vai teimi foi le na o lo li poti mai e komiti. Ai wau mai tauina. E ese le tausanga o li poti o lo iroina. Ese tausanga o nisi mta upu lo fsiringia ai te fono ma minsta. E lem fai lao na manino se tari as komiti se mta upu. La tau te le i iloina. E lem fai untua fsiringia mta upu i tausanga wha tupe wa uman wha maonia al Palemene. E lem fai fsiringia mta upu e le i lipo tia maia i le Palemene. Pe a fua ngā ruenga o lo tātou tango fia nei. O ai inga i o tātou tūla fono tū mau. A fai e iei mta upu fina ngalo sui mamaru siringia. Ese mai ngā ruenga lo tangwhia nei. E ao o nā mana ia awa noa tu ina mai efe sili. Mōre whao ngā ina ai o le teimi o ngā ruenga mō suis fono taitasi. I aso fono o lona toru. I vai aso taitasi. E tusa o tātou tūla fono tu mau. Wa atu lasi foi o na uwha manatu o aso Tofi o vai aso uma o tātou Fonotaga. E awe le wha mua efe sili matari. Peitai. E leo wha ngā ina lava ia wa noa tāua. Wha maunia mai foi e whailo tusi la so nafi, e le aini whasilin tu ina mai tusa o ai ingo tātou tula fontu mau, mo le wha ngā ina ai o awa noa nei tai ao. Ua toi a whea se upu le whongwhtalai le tūlanga, mo le solonga le leo tātou ngā ruenga. Iei wha moe, i tō whama le utapa ia al Palemene, la tātou ngā rue whatasi. Lua, e iai i whamanatu o le whongwhtalai, ina ia o pui ngalawa o tōru manga le maota e mese fo le tūlanga tūlai mai le aswa nafi. I le mai taua ia le no fua, ia e le o whaautangi ina le ia tātou tūla fontu mau, e mese lava tātou tūla fono i whaau ila vea. Manino ma malama tātou whaau ila vea tono tātou tūla fontu mau, ia e angai mai lava le tāsanga i no fua. O na watu leo le awa noa le no fua. E le mwhai on tūtula i se sui ma whaau au sana whaau ila vea. Ai le ia watua sa whaatangana no fua. Ia o tātou tūla fontu mau ia e au na tātou toi whaamamalu ina. Ma le amatanga fo le no fua inga sa whaamamawhai lava le tai o maota tūlanga lea. O na le manatu lava ina ia so longa manuia tātou Fonotaga. Peitai. Ia o le winga leo le tātou wawa whatawhata. Ia le lava i whaatino i telo tātou Fonotaga. O ia le manatu no fua. Ia, o le amata i le so, ia, ma o le lapta inga muni fo lea le whongwhtalai. O i lava se tasi, o le a tūlai mai ma whaau san taunoanga, au noa man whaatanganga na fua. O le tātou olo e tātou whaasalanga pio nei tono tātou tūla fontu mau, ia, ma whaatino i loa, ma e lempai on to e solo muro lono inga. O i lava o le a whaatino ina le tūlanga, i le sofono e matatu nei le so, ua whaia i alo na ia whaiunga. Ia, ma le nganga whaaloalo o te whailoa tu ai, ia, e ao na tātou ngāro rue whaatasi. Mai manatu tele no fua i le au whatawhata ma le alofa atu, i le paia o le Palemene, e meiso tō whiongo sui mamalu,
Ia ai e fule nganga fontalai tatou ngalu lua fatas e manuia le tatou Fonotaga. Ia masolonga manuia ai me umon tatou ngaluenga. Ia ole fautuanga na ma lapta inga muri foi lea. Ale fontalai tulanga lea le nganga faaloalo. Tuina to pepa. Fontalai mo pepa le Palemene loa filusu tolu loa filusu fanu mo se lau lima lua. Aftai mo le banoa. Ata lo fat fo I lau fionga le fono ni Tiafau. I se foi le pai o le Palemene mal fa fonga mai se tatou tonu. E o lewa malele lau fionga I tulanga o le tatou fono mai mo le toile nga fa aftai tele ona le a popo inga mal fa tonu nga wa mai. O a fo ini sa o le asona nafi ia wa te a polima. I le tue fia mana tua fo I o wingai o tatou fono e au mai ma watu. Tatou maua lotu wha mangalo. I ta I lau fionga le Fonotaga. O tulai atu lava langa lewa I o luma wha maunga uma o le tatou fono na nafi. Ma upu wha mau. O te popo e tele langa o wha maunga nei e wha vavau. O lewa mai tau. Wa ave ese upu na o lafo. Ai leo ave sea upu na lafo mai. O lo iaitua inga tu ngā tele. E winga le taupul nei le Blue Wave. E whaapea lau company. Ai 2 miliona le malo wa whaalu ai. Lau a whionga le Fonotaga e le ai se whaamauninga o mea nā. Mai au te tāpā I a whaapea le ai ni whaamauninga e a mai. E no utala sa ngatu le lau a whionga o te whaatu le lafo. A ve ese whaamaumaunga e mal Palemene le moni. E le isau company e tau se Blue Wave. E lei foi se 2 miliona na mai se company fa peo le Blue Wave e fai ele internet e Samoa. Le ala le lau fionga le Fonotaga o le wa fa au ese uma upu I lau tal sanga. Ono ma fila fo inga ma le Tofi o falata. A le mai tau o le tu mau upu o le fionga le tai o le tua ngai. E tua le inga le ngai au. O lau company le ma u fa adu ai foi le 2 miliona le tunu. Ala le lau fionga a fai ele ai ni whamoni. Na malia le lau fionga le Fonotaga. Te whatu watu le lafa. Abe ese e sa unonga ma whamaumunga le Palemene langa le sao. Le lafo le lau fionga. Haftai. Ia, leo whatu mai whaluaina le sui o Mista, ba vea sui Palemia. Ia, o le lei whaftai o leo a mau hantu le nganga o lau fionga le Mista. O leo mai o na ese ia sa unonga sui whaleata numero 3. Ai toe la su o saunoanga ia te tai le tuanga ia leo fatonu le pele tusi nei tu esena Tai tuinato pepa Mua pepa le Palemene loa filusu tolu loa filusu fanu mo se lau lima lua. Tali le malo I le pepa le Palemene loa filusu tolu loa filusu fanu mo iva sutas. Li pote il comité lo mai ngoa tina SS I le pepa le Palemene lua filusu tolu mo se lau no lua. Li pote fal tau sanga le o nango va Samoa mo tau sanga fal tupe lua filusu tasi lua filusu lua. Falo lo fio. Ngalwenga le aso I lo longo li pote comité fa Palemene mo tali al malo mua pepa le Palemene lua tolu numero 5 sul valu li pote il comité lo vai ngoa tina SS I pepa le Palemene lua tasi numero se lau ma le lua. Li poti fal tausanga al pulenga fila ua inga le lau ele mo le tausanga fal tupe lua o tasiva lua o. Tasi pui tasi pepa le Palemene lua tolu lua fa numero lua su tolu tari el malo il pepa le Palemene lua tolu numero 5 su malvalu. Lua. Pepa le Palemene lua tolu numero se lau lua suruono li poti il comiti, lo ainga o tina SS, il pepa il Palemene lua tasi, lua numero 5 su fa. Li poti fal tausanga al pulenga, o fela o inga lau il ele, mol tausanga fal tupe lua tasi. Lua pui tasi, pepa il Palemene lua tolu, lua fa, numero lua su mal fa. Tali al malo, pepa il Palemene lua tolu, numero se lau lua su maleono, tolu. Pepa il Palemene lua tolu, numero 5 sul tolu. Li poti al comiti, o le vaenga o atina SS, il pepa il Palemene lua
lua o lua tasi numero fitu sultolu. Ripoti whaletausaga al pulenga o Malae Valele mo tausaga whaletupe lua o tasiva lua o. Tolu pipitasi pepa Palemene lua o lua tolu, lua o lua wha numero lua sulima, tali al malo pepa Palemene lua o lua tolu numero lima sulmal tolu. Wha. Pepa Palemene lua o lua tolu numero selau sulfitu, ripoti al komiti al vaenga o atina ese, i le pepa Palemene lua o lua tasi, numero selau lua sulmal valu. Ma le pepa Palemene lua o lua tasi lua o lua numero lima sulima, ripoti whaletausaga al whaalapitonga o Va'a Samoa, mo tausaga whaaletupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Whaapupui tasi, pepa Palemene, lua o tolu, lua o wha, numero lua sulvalu, tari al malo, il pepa Palemene lua o tolu, numero selau sulfitu. Lima. Pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero ono sfulu, ripoti al komiti al vaenga o atinae, ese il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero sfumal wha. Ripoti whaletausaga al whaalapitonga o Va'a Samoa, mo tausaga whaaletupe lua o tasi, lua o lua. Lima pupitasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero selau fasu tolu, tari al malo il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero ono sfulu. Ono. Pepa Palemene lua o tolu, numero selau lua sulima, ripoti al komiti o vaenga o atina ese, i le pepa Palemene lua o tasi, lua o lua, numero lima tasi. Ripoti whaletausaga al pulenga al suavai Samoa, mo le tausaga whaaletupe lua o tasi. Ono, pupitasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero tosu lua. Tari al malo pepa Palemene lua o tolu, numero selau lua lima. Fitu. Pepa Palemene lua o tolu, numero selau lua tolu, ripoti al komiti al vaenga o atina ese, i le pepa Palemene lua o tasi, lua o lua, numero fitu. Ma le pepa Palemene lua o tolu, numero lua sulfitu, ripoti whaletausaga e onanga o Va'a Samoa, mo tausaga whaaletupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Fitu pupitasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero ono sumal tasi, tari al malo, il pepa Palemene lua o tolu, numero selau lua sumal tolu. Valu. Pepa Palemene lua o tolu, numero lima sulua, ripoti al komiti al vaenga o atina ese, il pepa Palemene lua o tasi, numero ono. Ma le pepa Palemene lua o tasi, lua o lua, numero fasu fa. Ripoti whaletausaga al tangaruenga o ngaruenga, pe lau inga, ma atina ese, mo tausaga whaaletupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Valu pupitasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero iwa suluono, tari al malo il pepa Palemene lua o tolu, numero lima sulua. Ma le iwa, pepa Palemene lua o tolu, numero selau lua sfulu, ripoti al komiti o le vaenga o atina ese, pepa Palemene lua o tasi, lua o lua, numero wha, ma le pepa Palemene lua o tasi, lua o lua, numero wha suluiwa, ripoti whaletausaga, whaalapitonga o le malosi whaaletise, mo tausaga whaaletupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Iwa pupitasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o wha, numero iwa sulfitu, tari al malo pepa Palemene lua o tolu, numero selau lua sfulu. Tule mai lau whionga le te whono le komiti o vaenga o atina ese. Aftai lau whionga le whono fitalai. Ia lea tua le nei tae au fau. Moni mai lau tau sa i fua ma so tātou wola. Wa lava le whionga i ma Fonotaga le nei aso. Ia ai o te tūlai. Lau whionga le whono fitalai. O te whaatu le lafo. Ia whautangia le whono au li poti e iwa al komite o vaenga o atina SS. Pro tuina tuai ana sai linga, whautuanga mai ngā whono. Alua, e whionga si maru mai vai mangon mo tasi, whapea fo ia na lofi numero tasi. Siri pala whamaunia le lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O tapala o whionga mi sao ngaluenga, flau inga, matina SS. Te manatu le ua
mai au nei te tōl tā mu te vau. Ia ua fo ilu tātou whātapu mo tātou taisi siri esi. Le ona le mana vaola. Ia, mare malosi umalawa o tātou sangsanga ia nei tai a fōu lana mātango fie. I le mga awhtau o soifua ma le ola. Pe o le upu i le ala taua. Whataru whatuai lau whionga i le whongwhtalai. Mune le umalou la le lei malou au le lei nei tai au maso uma. Whataru whatuai fo i lau whionga i sui pāmia. Lau whionga i le tai o le tuangai. Pa i kāpeneta ma sui minsta ia whapea fo i le pa i maurunga o sui sfono Palemene. Ia, whataru whatu fo i lau whionga i le whailau tusi ma le sui whailau tusi malo le Palemene. Ia, whapea fo i ona whataru whatu i whaurulunga o mtanga aluenga tu o tel tātou malo. Ia, mantua i fo i tāpua inga le mafua whaalepa. O le mamalu se tātou Mulinu'u Samoa nei ma atunu i whafo. O lo whapena o no tāpua i mai. Ia matatalo mai. Ia, a o al whaiwal tātou Palemene o tātou tai o le tunu. Ai, wo utula i atu, ma le awa tele, ma le whaaloalo lau whionga le whongwhtelai. E whaatule la fo ina ia whautangia le whono au au, tali al malo, e whaatatau i whautuanga le komiti, o le vaenga o atina esi. E tusa o ripoti e te le lava iwa, ua whautangia le whono au au. Ma e tonu tau whila o whionga le whongwhtelai. Ua manino malama sui malu uma, i nei ripoti e te le iwa, mai le lua afe sulu iwa nga i le lua afe lua se fulu. A wai le ngata e wha Samoa uma ripoti lau whionga le whongwhtelai. Ai o nei foi ripoti whatever. Ai se iwa ngana lava lau o whionga le whongwhtelai e se sui mamalu. E mana o mia se soa ni ilona vai o na fisini mai lea taliatu. O le lafo le lau o whionga le whongwhtelai. Palua le whionga le minsta o whatoanga whainga whaiva. Siri pra whamaunia lafo e whingalo e sao noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, le ua whautangia li pote iwa. A le komiti al vaenga o atina ese whapea fo itali le malo i whautuanga le komiti. Ia, o le awa noa neo ni suis fono tai tō rua mai tu. Ia, ina ia talanoina tato li poti. Ia, leo mo mai te te Leo whionga le whongwhtelai whaatai o leo mo mai vai mua. Ia, leo mo mai te te le tua ngai wa o ia lava le na sao noa, ua lava te tō rua sui o i tu e sao noa. Ia, o lau whionga voisa e sao no mai so si sia fi sao noa. Mai le nei tu to e titi were sao ngai e koe so nga sao ngai lai ku. Lau whionga le whongwhtelai o te tula ia tu nita e au e mori atu wha malo. Ia ma le whawhitai. O leo o mai a ona e tā pātu lia le tā. Tātou whawhitai lea e le tua. Lona alofa malonanga le lei. Ma whatupu manatu pēr. Ia e tātou uma e mese lau whionga e. Swalo pulino mta upu e. Hati e aisi o tātou tunu. Ia. Malo fo i mleifu mai le nei tae ao. Tō whanga malu. O le whionga sui Palemene ma kāpeneta. Ia ma nai tū ma nei tū al tātou maota e mese ia tō whionga i whaarurunga mtanga luenga lo tō lima tau mtau o malo ma le Palemene. Ia whapewhoi le whaafonga mai Samoa i ona tūlanga whaalupe mai se ia au nā lea tua ma le lato whaanono ngā manu. Ia whapewhoi le tāpta pui mai tātou uso malo e leo ni uso tau whengai. A uso tu ofe. E le malo tu tuile ko vana mana o fono.
La tu fo I mo te lua fai tu la fono. Ia malu wal falenga fulu mal no fo mapu. Fatui mo to mo opu mo tele. Ia o opu amata ia ni ta e o fatalo fatuai. Wala tu tapo inga ai e fautangia le lau saunoanga le ngaka fulina. Ya jau Malae tu to tele o to ititi. O le longo sua il tato maloi. Vatu ia matu fautuanga. Ye taimi va toi fautuanga pe to maites. Ya e wingana ele mfoyo no suia le tuole le oltrata. A mai malu lo leo malu. Ya mai fo I pa o vale ya o ina te fai tio le tuon fai me o malapa. Ro fenga von talai tau tele li poti nei lua. Le von sa no le minsta. E uia o li poti na mata mai o li poti fasino tonu. El tau sanga lua fe suiva. Ya al mesili leo tatu wo ya. Te le foi le nga fautuanga ia o mai. Fafta ia il committee malatu fautuanga. Mai o kalia fautuanga le. Mo le nga ilu mo tatu nga luanga. E ia na I vaenga ia lau fionga fong talai fatu malatu. O tato li poti umane e amata il fata otto mai o tu la fono fitu lima e te inai fela foenga o li tuta o leo te mata o tu langa umai a fiai me tau tupe ma whainga wha vai o leo ta oto ton terms of reference a committee o lona winga e au fiai ma vanga tupe o lo atu. Ma tu la fono fo io metau paketi. Whaaluna tupe so se atu nu e pulea whaatemu kalasi. E lea se sene sauti tonu. Lea fo se sene au whafo e au normal au mai nei. E le Palemene. E o ia e le leo le Palemene nei. E o a vanga tupe mai fafo fa mealofa. Le sau lumo il paketi. E le tūlanga o I tūlau o lisi na whaloma. A whaila. E le se le ni sau ton. O ina e whanau mai ai. I el mele o le pulpule tupe le tunu. O le vanga muamona la tau talaka. Mai ila matau il tau sanga nei. O se tau sanga unga ese. Le taua o fai unga sa whaiai. Le lisi mai lipoti. E luas fulu ati na te tele. Sa fatino ai. E sultasi I o polu. Iwa sa vai. Tol fulu valu ngā luenga te tele. Mga luenga laiti. A tu fatasi. Ia le lua lea. Ona mawai leo lima sfuru malvalu. Ia ngā luenga te tele sa fatino. Ile teimilea le fasino ia li poti nei. E iai mga luenga wa uman fatino mo fuanga papoloketi o fata oto la fatinoina. E fabela o le tusi eino ata mo le awala I tanu ngā manono anga isi umo. Mai a fausio ala vai e tolu.
I whanua whaasau e malai whatu songi ala vai whawhengai mal official commissioner Australia mal official commissioner New Zealand. Male mai atu whatasial kon kalate mo i longa tau wa fianga si o manga male atu nu lau tele. Mole au sio se malienga o ati nae male ripoti mo ala vai. O le simate di vai singano. E au fiai la ma poloketi mo lumana i lea lisi mai ripoti wha malotu at komiti. Wha le leo o wale tanu ngā manono a ngai si omo. Wha malanga ina tari atu swing o tau. Wha langota sio vaenga, mati e ma vaenga mau lalo o le wala ngai le tu sai. Ma le toe fau sio le wala lau papa. Mo le lata. Wa uma foi on foi tau sanga lea. Ia tenda. Mai leo te manatua. Na malo ai ia le tenda Aliki Brothers. O i whafsili na. Po le alal tūlanga ua iai. Wa an whatino le tenda ngā pito maulala. Manue whapendei a o maua ngā luenga. Al tātou atunu. O li tūtaua le nā o le ripoti le nei. Iai vaenga tau o tele. O ni whale tonu le nā taimi. Mai te taua o la lava ai toa iai. Meni o la bai. O le ale le leo se awala. E ka lepe a la vai. E le papau o la vai. E la etu pulitaimi le nei. Ma o te manatu. E lua awala e Tofi e me lea. O le avaku o konkalake o le iai le poto masani. Kere mo konkalake i o ke vai iai. E lako ke i a sua se suo. E whai ese awala. Ai ta ua tele i a whautuanga i wa mai komiti lea. E wala le i e lotu vei mea. E a lela uta o tua na fwoi teimi. Wa levang o whaukuenga. Ia leo insilia. E matua la matia tele whana o le atunu. E le saule mai yuta. E le vai lea e yuta le vai tafitele. E angai mai tai vai mea. A o na timu. E luaku mai e le sua vai man vaia. Loki e i. Au ke le loa pe ang whate whiang kupul mea lea. O na saule o le vai. E kafe mai anga i kai. Mātili vai la loa ai ia ele ia i tai. E sa le ufi tau fusi. Ala le ia ele vai kafe. E taun whatafe ia ele ma mawatu ngauta. O mo ngā luenga e whai insinia. E whatau o tele la. E le nei sui, malvaenga nei. Le mele o mai tonu i. E va ai tu toa i ala vai. O mea whanā lea whainai le tele o tātou a wala ngā lue. O le mea lea o le o la vai. Mai lea whaibu salau i waiva. Na whatoa whatai a wala. Tuatu. I li whatani a wala. A lea whaibu salau i waiva na amatai ele minister o ngā luanga. Ai amatai whale asi. E tangota. Ai o le tau o le mele o le whata. E le tafe se ai ia le afo le aswemu le tanuela wala. E uia la ni tangota. E le proclame na tau tatu tau fai whawhaingo fie whai ngā malanga tangata yuta. E le ngata e atili halua i lunga ati na e tangata ua lofo i lunga o latu whatanga. Ai whapena foi. Ma le whasauina mai whalavelave tu whafo se e tsunami.
e oso mai sami. E te lea nal tā ua, o le atina ele nei, o a wala. E whatale nei. Toi 2 minute sui. Ai watiri whatawaina. E na ua o le tausanga e luafe maleiva. Whatanga loa tātou le suinga o wala tele. E o le tū tawang vale. E nei mawhai on sawaita vale mai New Zealand ma Australia. Taimile nei. E mawhai a ngā oi ko kasi. Ona e oso e lau tā vale alu tā whai lau whatanga. Ma wata tawai. Ona tele mea tau on tātou ngā o sia i rungo lau ele. Ma avi fafo. Lau whionga whongaftalai. O le tū tāu nā tū atu o le. O le whewhi se lau fitu lua. Sa nā alwaru se lau tā la nā tū whai nu. E o e whaila tu o wala. Na o walu le e taimil nā fitu lua. E whai maile ni poti mai sa le eula. Ma le nuu lai tala mai. Po le al tūlanga o lea whainga whaavaen whai maile tau sanga e whewhi se lau ana lua. O te alu atu. O lai asu isu i mo meo suo asu. Le palapala i te tonu. O le awala e whaaputa ai o ngā te tonu o le awala. Ma wha o ngā me le i sua i wailen kolpa. O sa lo le whaila o li poti a vel kāpena. Tu ule nei mea. Ai tau na ol malo i whai. I awala. E lana tu oi lo le al polkalami na mata mai te menu sila. E lana mata i loa no ia. Le malo e whaatino ia e whai o wala ngā rue. Al whainga sai ai. E whatua whai alto o wala. Ino o atu masina al malo e whaalele to o wala le tai. A wanono le ia fiafi o whaalele. Tela la suinga le wa iai. Ma o te whautua ina. Le mele o mai o komiti. Mo le whaalele a tili o le tātou o wala. Lau whionga whongwhatalai. Ia leo o malu teim. Alo, whaftai, malo sao noa. Tai fui ti mai, ia wala vale. Ngai lumo le tātou tunu, ia mese o whaalau le ino tātou a wala. Tula mele whanga sui te tai malie le sui o ala tau sifo, nga lewa. Whaftai lau whionga le whongwhatalai. So whau te tai ma sui te tai. Whatalo whātu lau whionga le whongwhatalai nitai au i whapere fo ila lai tōn mot. Ia, e tai fo ila pa ia mōnunga whionga whaipule nei tōn mot. E awa mai ana e mori la palapa malo ni tai au. Malo whaftai mai pai fo i tapu inga la tunu. Le toia ngā isa o tala nao na e pupulo taimi. Ai, whaitau in tele ia li poti pia nau mai. O sia lau lau a whono sau no whoida whionga tai ere. Le tua ngai in mata upu tā ua. E pia na iai e le tato a wala lea i a ngai tua isi umu. Amatatu i malifa po tanu amanono. Ia sei pa ia ina fio anga po le tumalo si umu lai tu o le motu. O polu. Ta ua tele le vaenga peo na umai ua lewa na maea. Pe sa maea ai vai teimi ia le ata o le awala neighbor design. Lea e monga le atoine me whaftai. Ia le ua matau pe ua tau a mata tātou ngā luenga nei a mata mai le tō si umu. Ea ai o le whaafsiri lau e whionga i le Minsta. O le tūlanga i le ata. Pea na sau noa fo i tai o le tua ngai. I le tāua tele o mene o ala vai. O le awala la lea ngā i si umu. Whaafsiri a toi lau whionga. O le ase tūlanga wha malama mai lau whionga e tūlanga o ala vai. Awa e pea ana si le fia. E le nā tia le tūlanga le, o le ae le i lunga i tia vito e ifo i lalo lai tū. Ai tele swa vai e pa ui lunga o maunga ia. Ia mai ale le lei tato wala vai. O na uinga e toe le anga umal tato a wala lea. Ma wala i o taimi. Ia wa pe fo i tupe whaalu inai. A o le matau o lau sui. E maraia tele pe a whaini yala vai fo i e te tai ai le vai po le access water le pa ui nunga maunga ia. Anga i le vangu lai, le tūla i le tū i sae. O le awala lea i le anga i tua. A tele ni yala vai la i ti fo i e te tai ai le vai na ia ua le lei tele.
Awai, le ho isa matau timunga, ina timunga fo la soan nafi. Ma lo si tele mai tele sua vai le tafe mai lunga. Ale amio ale sua vai. E pa ule maunga isa ili na awale sami. Ona winga. E tele ame fa la ina sua vai le tafe mai lunga. Le gata la ia wala. Ia fa perfo ia maota malawa. Ia mafanua na itangata lo i le fale vai maunga. Ia fa perfo i le faleata. Mele fisile toi lo fiong. Bola vata pena ia tulanga wala vai ia. Ia atono le tulanga foi na le ia ile ta io vai ia nga le foi le vanu le la. Ia wala fa mo le pena ta ua. O se fata noa. Ia lawa. Ia e pu e le swa vai le ia fa so soa. Fa nga ino swa vai le taulanga o Apia, fa vai mauna ia va pe fa le faleata. Ia le ngata na o tato e tise. Ia o le fisiri na pe anga ia tuitulanga ia ona le o mai i le ripoti ia le vaenga le na. O loa mai foi le ripoti o komiti ia tulanga al wha mai no tato te whaala. Le teuina ma le moa ino te whaala. Ia mai tauina nei vai tau ia o lo tele a fo ia te whaala i le teuina po le ale tulanga o ia mo kon karate. Po le mea o whamtu watu i tu malo i fono wha vai. E lato te tau ave ina whaatino lea mta whaioi. Ia e pe mo fo selen. Ia pe o vaenga ia. Ona o le matauina ua pena o na tele o te whaala o le teuina nei vai tau. Pea nga i tua ma isi vaenga o tato tunu. O le sisira lau a fionga i le Masalo le fisiri le anga i tai komiti. Sisira lau a fionga i le tū lau 5 o lau ripoti, ngana Samoa. O loa mai whatoto mai ai le table na mo meu. O le wha upu ino profiti. Tupe maua ia ma tupe whaan. O nai au mai o le profiti ia po tupe whasili. Saro sa o le taunga. Tau sanga wha tupe lua whesulu iwa lua whelusfulu. Le poti mo mua lea le tau sanga lea o le lua whesulu iwa lua whelusfulu. Nai mai o polofiti le upu nai wha ngā mai. No te matau atu le li poti al komiti ala o fionga le tau sanga e so ai. I le teipo lava e tasi. O lea mai o tupe pa u. E le whain tupe whaasiri i lesi tau sanga. Ai tupu pa u i lesi tau sanga alwa ngā tupe a tasi. E si sila ane po lea se wha mani nongare. O na ngā tupe lea. Awa tūlanga nā re e pei e le o manino i eila ua ai. Ia se saunanga wha malama o whionga te whono. O ia tūlanga. Green Climate Fund, lea mai li poti. Ia wā le tūlanga le o polo keti o lo wha ngaso solo. Ia mai se lava le pui ngā o a seta tato malo. Patekta ingo a wala. La se wha mani nonga la o whionga le minsta. Wha ngā ino tupe lea, wā ngā tupe lea Green Fund. Ia wā ia tātou taninganu. Pui ai awala le malo. Tele o awala le malo, whalanga ina. Peisan mātou i tu malo. Ona le malo si tele le nganu, le masinan tenei. Ia malo whapena ona ngā i luman whale tonu. Ona swinga le tau. Wā fia ai tātou. Ia se sisilane la wa fionga. Ia le whaunga ino nai se reni nā. O tūlanga nā i peo nau tanu atuai. Ia o whapefoe tātou o walanga lue. Ia o lo mai fo i mo access roads. Ia se sisilane la wa fionga al Minsta. O wale tele la wa walanga lue. Ua whataina. Ia a walanga lue li whataina le o la valta iai pefo o wala matou tu malona. Whatau sangaina la wa fionga. Ai isi a walanga lue ua tere tausanga taulu na mai an whata. Mai sa whaongaina lava tūlanga fo i whautuanga tātou malo ma tātou mtanga lunga. E tau whai se e yuta. Ano suinga tau ba ia tūlanga tau tsunami ma tūlanga whapena. Nona winga. E ia walaga lue lo Tofi. Ma tau na awe malo ma tau awala malo. Public roads. E toi tau ni access roads. E se sila lau fiong. Ngore wha leia awala na. E misa awala ia o yuta nei tu malo.
Ia peo nei manatu ia lau fionga Alo, ele. tai. I vaenga ia o ripoti peo na mai. Mo le atu whaftai. Alo, whaftai. Ia, tei tu lai mai le sui o ala tau sifu, sui mai tai o ala tau sifu. Ia, tai mo matou avanoa, tātou te au whaatasi fo i le inga mal whaftai le atua na e mōlia le tae au, ia ua tu e mawale ne ia so fou, ma le mālosi whaafauina, ia e whaaua waila tātou ngā luenga. Ai, e iwa ia li poti ia au mai, ia ala na le tolu e whai atu e se manatu. Ia ua umana mai au na saunoa ia le taitai mai sui taitai. Il tūlanga i le pulenga o whela wa inga. Ia ai sala fo i ina tele tala i le LTA. Ona o la tautonu ia e vabe ia ona i loa ele atunu'u ia ni ngā luenga e ausia. Wa fo i tātou te vā aia i ai i ngā luenga ausia le awala, ia o awala o lau papa. O le li poti la le lua fe suiva lua sfulu, ma lua fe lua sfulu a tasi, mo le so alfa fstai le komiti. I le au ili ina o ngā luenga na ausia. O te fia fa leo ina la wanga ngā whawhetai le tama ita isa a whafoeina pe sa pōlea ia le pōlenga lea le LTA. Ona o le tama itai. Ai au vai se whaitau atu i mō ngā luenga ausia. E sele tele. O i loa ai. E iei fu le sao nai tina i la tina e ino tato watunu. Le awala lau papa i mali o liu. Le awala lau papa i vai singano. O le awala kolosi loto samasoni. Polo keti le awala i vai a ata. Wana se faa ia ni ngā luenga te tele a lea tau te moli mauina wa tau te ui umai i awala ia. Te mamoli atua i ale whaafitai. Ngā luenga te tele ia na ausia i le vai taimia o tūla i maile fionga ia ngā mana titi swarka. E eina ia ofesili leo fionga ni fonga fetal. Lai e ui atu i no foa ia i le lipoti al komiti. O le mea mata ina i lipoti al komiti ne yo atina. E nā taitasi ai tūla ia vai atu e whaitau atoa ia lipoti ma whai umai lea sesinga ma whai e man lipoti. Ma nei o whaasau ino tupi al tātou atunu. Il taitasi oi tūla e whai el ngā luenga. Ai, laua whiaunga i le minsta o le tūlanga lea ia tātou konkarate ia i nuu mahawhio anga pe fo na maua. E nisi o sui. Ala o fesili. Ona o le tali ale malo le iai. E tusa pe wha matu ua tuitua. E iei pe le wha malunga le pulenga o le LTA. Pe o le leina wha atino. O le na winga, tusa ala pe wha matu uitua i nuu mahawhio anga. E tatau pe o na monitor atu e le LTA. Wa pe o pulenga na le maita watu ai i whautuanga ma le tali. O le alima sfultasi ia i tu malo e monitor atu ele LTA ia tafaala nei ile moina o vau ia malfa mai no ala vai ona se fesili o lona lua o le tulanga le ile fautu ina le lusu fa masina e tatau ai ona taofi le tupe senga luenga kon karate fai awala ona fatoa matu atu leo le tupe pe ona ia inga fa kon karate lau fionga le minsta se le tele le lusu fa masina e me se anai kon karate laiti fa ia wala tu ia kon karate te tele e pe le tupe le sfululua masina e ai mai tau po o le leo na fatino ona fa matu le o la tu se le ni ona o se tu alalo ia e pule pea o to ia ma le fionga sui mal se tu le melo fionga minsta Ia o te whamalulua tu le whionga i le a sunga malua a tau sifo. O le rewa tua se tali al tātou malo o le whautuanga le o le whautuanga al komiti. Pe mwhai ona tutu o tu le losu wha i a masina.
e mero le defective period o ngā ruenga. Ia le koe vai aku iai foi ia a tonu e se taimi ai le i whape o se whinangalo na malo na whai ai o le whautuanga la wad komite o le tu ina mai. Ia ai o te tali atu e se taimi lau whionga. No, tai, pa wa machan ranga suma. Whaftai lau whionga minsta. Ia langa o te vai atu le te saini i le tali. O le ala nao lo fesili atu e ai uilia. Ona le whai mai o le suia o le whaatulanga ngana lusu whamasina e mawhai ona whaatinoina. Ma o ni afianga e tula i mai o le afa ale leia company kon karate ia na utu alalu pe ona tau mawhai atu. Au o nanga o va le li poti le lua fe suiva lua fe lua fulu ma lua fe lua sfulu lua fe lua tasi. O lo o iei le fautuanga ma ua tali fo i le tatou malo. I le tūlanga lea o le ave esea mai o le aonga ia mo ale seila. Mai lalo le whaamalmalunga le Universite o Samoa. O le mai tau atu le tali o se fuafuanga le lei ale asila sila i el tatou malo. O se fesili. Ave ese la le Marine le Maritime School mai lalo o le NUS. E tō maua i pele tā ua la o tusipasi ia la maua e le aonga lea. Pe a whai avi ese mai lalo le university. Ai e mawhai ona la tō whandina le la tō wā onga pe a whato maoti. Ia ona paunao se fesili. Manu e tūlanga muli muli i le tātou Shipping Corporation. Ia o lau fesili lau te iloa nei ia te oile tali. Ai se awa na altolua fea ina whaatau ai le vaale o le Pacifica Express. Ai whaase lau 5 a whena whaatau ai le Samoa Express. O le te le o le ese ngā waa e lua. Tolu a whea le si ai whaase lau 5 a whe na whaatau ai le si waa. Ia, o nai motu ngā awhana lau a whionga le Minster. Ia, whaftai mo lo mātou a manoa. Whaftai. Turai mai sui o le pate tupainunga? Ia mole atu lai ngā whaftai te le lau whionga le whaftalai. Ua maua se awa noa nei tu malo e whaaleo ai fo ia. Ia sona vaivainga mas whatau wa ia. I tu tai fo imali poti er komiti. Ia o le taitonunga o le apapa aveloa o le ua e sau noa ma muli fo ili. La au fonga ai nei tai au ia vi e langa leo tatu tapa au langi. Ia ai o le tūlanga e whaamua tuai se whaamtalanga o le vaenga lea le LTA. Ia o le ua iei whautuanga le komiti. Mai whaamua na watu le whaaftai le Minster me se foi o whalapo tonga e tele o ngaluenga o ausia. Ia o nai mea la itia ia pe o le foi sata uai i se launga fua nei tu malo. Ia o le anga ia tuale i tuai ale i pata. Tūlanga leo mua vau, kon karate ia, ia pe mwhainga kua koe sinka mai close fo ilele. Moa ka whaala i shoulders, ia mawa ai ka ulu whau ia ua kere ngā masaesai ai whalka polengi. Fo ia o ka wale maulunga, mai se a i wala ki ngei o ki riva ki kele, fo i mlo i container. Ia o ngai kau ki di a ka mga e soso angi ngai pasi hua. Fo me ua afia ka polengi ia wai. Ia mwhaianga alo i lesi i ku, wa piko le pi le maunga ngai kau mai lalo ia ka uru faunga ia alo la ile si kulpi onga ia la sa uka vale le kunga ki le afianga io soifua ma le ola o le malu le kungulo anga ia kwa ai pe onga kulanga nga fu ilele o le si kulanga fa mole ia o le kulanga fa pe o moanga o vao mala vai o awangalu ia la ka kia i ma fio anga ia whaftai o leo mungingo kulanga lea. Ai pe o ngasa ungoa fo ile sui kai o le ngei ku ei au wala ia fo ile le kai pela o aripaka. E se ar coastal road. Au ai fo ile inland road lea le ka uai mako le au wala le sungami. O so ka ingala o wala ngā lue ko ngei. Ia o feo ai mai pasi o public fo ile. Ai ngā maka ia pe se au wala ngā lue. Pe kai pe ia o le mere i fo ile i ku i sifo. Ia rua kui kai whare asi, ui ura koe kau i uka i ale i sā. I o pe o wala umai o whao ngā e rea ku ngu uma kūranga ngā.
ia e ka kia pea le si vaenga le a ngai u kar maunga ia pe o le vaenga ngai kua pe ia fioanga pe fa pe ngalo le malo ia e moa ma va vai le ia la vai ma kulanga fa penga e fa piko sa fa mkalanga ile awala le o si mako vai loa ia ri pak da wala le nga kala kongua ile vai kemi o lua fe maleiva ai le yoso sungami e vai kemi fo le nga kala le wafu le ia ri pak wa me yang kala ka usanga le ai le yoso sungami ia masa le ia le awala le ia sa ia la kuanga ka kongua la lo le enga ile mela wo ye ngeli pe ai le ia e lo ilunga maunga ia pe o si kulanga fo ile la ulor me nga ver fa mua o ia fale a onga nu o nga uka aku e kange vai ale water authority ia uka kuroa ia le wei ka ko pe sa le yara ke minga ia nga kele lo ri kele la o container me ia le fainga o ngi polo kiki ia pe nga ama kai loa nga ma vai mo ia o fiu asio ma ko ngwe ka mo fai ia o solo me ma le vau ia wai e ko la kwase fa linga nga o ka kia ku pe nga fa mo la o fionga pe ke asia fo ia la ngore ia se ka wan malo no ia kange vai fo ile so ai vai inga ia le vai pa mure sa mai sakikoa mo la lumang ia fa solo ku nga uka ia ro ia ka ko pe area mo le nga o sior power ai o kulanga nga o le e we sa ngoi le kulanga le fo ile le sulu masinga ia mai lango inga ngai ku malo le sulu masinga e yang fa ku aku ko miki lu sufa ia ke ro kurang fa kon kalaki ia ke ro fo la alu fo ilunga kau o la ko kau fonga wa ngai ku se TLP po le defects liability period le ia ke ro alu kau sanga kau si ai se kon kalaki pe mai ang fa se wa fo ia ke ro ai fio lolo vo se ala ko se rengi ko ku ilunga la ko kau ia mai e lango inga ngai ku malo ia alu persulo masinga pe mere ngai a ko mo ko ka e ma fale ko ia wala vale la lava la ko se denginga inga e fale le ia kulanga ia ole ka ko mai le va nga le ka ko shipping ia le wa ka wa sui fo ngai kulanga le o ka ko va le o le Samoa Express 1 o le sa le fai ko le li poki karian malo sa ye fiku nga inga mal NUS ila ko maritime school le i Mulinu'u ia ole fa pela ole o nga kasi mal fuanga o le mai fa pu ia ole nga fakia e investigate ia kulanga le ia ole ko etendai lo malo ko wafi ia pela o si fa sire ngai ku malo po le winga ole me le nga fakia e le investigate ko wafi po se me fu le wa langa ngale ka u le fuanga le e au mai le va le e makai nga fai training ma lo le ku fo le i ia ole pe ole winga nga se fa fisiti po le mesa ku ka un fai tonata ia ai pe me ring mes ke resi ku pe e fa nga yo ye ma mo ku ki sole ole va ia por me le se ku pe con ye se ko haya fo le va pe ia pe ko wa fer ka usanga haya ile va fai ko training ole ka ko malai va lele fa ftai ai ngaluenga fo yo fa ki wenga mo kulanga ia ole ka ko malai va lele ngal pau wa se fa ko ngal ngai ku malo ma uma fo ngo u kalango ai kamali i fo lo fa ulu ya ile ka ko malai va lele e se malanga sa ye fa un ka usanga i fiki ke aro maka fo malai va lele fiki wa ka le kompea ka ko yang usila ma Australia ya misia kongo fale malo lo se kulo moka ya ma ole asu vo inga usa o fo ia o sa fo o afe ia ke ro ki de fale kon le winga fo ile le ra uloa kon kala ke ia fa ile maintenance me fa penga si fia fo ia ale ku ia le pure kafa ia le kafiki fo ia kon kala ke e tidy up ia fa o me fo ia o lo fa nga ia al mangongi o lo ko ia o kulanga nga fo ile ia faida o uska ka ese mai sia ku ia no ka nga pu ela foi fa pe ia kulanga ia lo ia mara va lele a pe o kulanga le nga ku aku pe o lo ia ila fa nga luenga mai si pe fa pe o le outsource ia kulanga yo kon kalaki
ia kaukuanga ia faisela ko performance fo ile asia kia kwale so e fare ko ia ukipi kala ko kalaki ia ngai me fo ia fa maongi ko nga fo ia ro ngaru lue pule mo da fo ngaruenga ia ku waku ia nga fiko i kongu mangai mka fo ioi ia fo kamanga ia kausa ore upu fo ile ko inga ia so ia unka fa mo bangai mo kwarpe ako ku la lo kai Paulo ia good morning plantation ia ko ala nga ko ia mo pe ako ikai ia good afternoon ara dei mangkalo ave ia o se so anga ku ngai ku malo mo ran fa lo tai malo ia leo ia tu lai mari suyo vai bongo numero 2 ta tu to sui foi le ia fa malo fa stai ni lo fiong fong mauta sai foi mo le manoa ia manatu le aruloa se sa foi nei tu malo sai foi mo li poti fatau sanga pe ona for sia tato mau te fono nei tai au ia lua ia li poti fianga ia tuai se manato nei sui lo fionga le fongon mau tai mo na fi fa leo le faftai ele sono foi le tai fono sui tai fono ia mi se foi de mamalu committee sai foi de la tou ngaluenga faftai foi de fionga minister ia kabineta ia le tali foi le tato malo i fautuanga pe ona tuina mai ia au se leo nei tu malolo fionga e fia se vaenga fia fa popo tu langa leo ala vai o no se vaenga taua ia o lo fa pena ona moli mawina foi lo nei sui ele ngatai ai me se lava tonu show tu malo e se le taua le vaenga lea ia pe wa sa o ia le fautuanga le au mai ia pe wa vaiti ele au ala o le se avano e sa vali e tangata e au tafa le ala tele ia na o le avanoa i o waita vale lua ia a fai foi le ala vai ia o le mea moni lau o fionga i mea ro mori mawina lo nei sui tonu lava le mātou tu malo ia a ngā e maita vale lua e lunga le ala tele ia o le pauale alo whanga tangata savari ia o le oso le omo se tu lou ia po le ala vai ia e sefe mai ai ia ona itala ia le tangata le avita vale ia ai ngalo ia te ia o lo tam fai voit avita vale alo mai le si ta vale o lo fa pena ona fe wa i lunga le ala tele po tu langa ia la wo fionga e se le ta ua se tasio pokalambe ia le fa mo foi sa ave foi le nu leo o vai vasi uta te tono sio mato i tu malo o le mai o le fautuanga le al committee nei o le ai o se avanoa e sa vali e tangata sa vali le al tele o le whamoa sa ave vai vase uta lau fionga whong whetalai e le lato foi se leni le Samoa mai le miliona mua sa whapena ona ave le lato whamoa e whaise awala sa vali i lunga o le ala vai ia o lo o ta tia il temine o lawa amataranga luenga ia e pangalia e whai lava sina taongata ia tonu foi o lawa fa o atu foi le talo sanga ale nu ia me se foi le official i tu malo il tato official LTA Mosef Soswani wasaf Soswani mai lava LTA mai le matanga o lea blocketi ia o temine ia lawa amata pe o la tele tolus fulu mita lawa mafai ona fai ale awala savari i lunga o le ala vai ona e vaiti lava ia le awala le anga i le yuta male anga i maitai ia o se initiative ese le taua lau fionga o lewo tau ave e le afio anga o vai vasi uta alu talo sanga e lau fionga minister tato ofisa ia whamon mole e fia mobo sef soswani ia ina ia mahe ale le ia leanga luenga taua ia masenga luenga le lei mo le afio anga i vai vasi uta lo fionga o lesi vaenga e fia o tuai se whamtalanga lo ni sui o le tūlanga leo kon karate fo ia mua vau ia lua tau sanga talu ai lo fionga ia sa fia i fo i lo nei tangata wa usa o velta avare fiti mai lava le maa se tulo ia ona isi aila ia te wata ta vale ia ai mole sila fia ia ele teleni fina unga sama fai ona fai ia ono tūlanga fo i lea whaingata ia o le
tau whai whao mai tu la fono ia sa o lava lo nei tangata ia toi whaatau te wata fau ia e lata le iwa se lau tāla o mea lea e se le tā ua le whautuanga lea o wani aia inga e mawhai ona whaatatia ia e muri ta ia i fo ia kon karate ia awa fo i le mo ino le vau tafau o ala tele o lo mai le si whautuanga e se le tā ua fo i lau fionga tūlanga lea o lori te tele o lo toso ina ai fo ia masini te tele ia per excavators per ona tā ua mai ia me se fo i tūlanga i o containers e se le tā ua le vaenga lea e mana o mien tā avale pito i luma pito i tua ni wha ilo ma tūlanga wha pena au se tu alalo lo nei sui ono lo wha pena ona wa aia pea i le aso ma le aso me se le anga i mai le i maalifa se i o i vaitele o le ase fuafuanga le tātou ofisa ia me se fo ia o whionga minister. E tau ana whaini aia inga ta vale te tele ia. E si le whao ngai la tau le lein le pito i whafo. Awa le o mai le lein le tutonu, whao ngai pe le lein le tutonu mo le. Ia vavea ia le flow ia le traffic. Ia e o mai ia lori te tele ia. E whao ngai le lein le i whafo. Ia e anga ia la taunga luenga whaatino i le aso ma le aso. Pero se tūlanga na lo wa aia pea i lunga le ala tele. E se le whaingata e lua lori te tele. Ia o lesi le pito i whafo, lesi le pito i luma. Ia ai wo poloka ele awala. Ia le ngata ile, wo le ilo atu ta vale le pito i tua ia luma atu po wa foni meo o tupu mai ai. A me se teimi o mori mawina fo ilo nei tangata. Ina wa ia ta vale fo ia soani mua o tato ambulance pe ai ni te mi fo ia lunga le awala tele o sau le atoa e o le lo e ave ta vale po fea la alo ia ele le fo ia le sau o se awareness fo il tato officer ai ni me fa pe tupu lunga le tele fa mo le fa tafa i le tuanga vale pe a fa per tu langa na tauna ia ai wa va ia e fa tafa isi ta vale le tuanga vale ia e whaatafa i sta avale le tu tamatau. Ia alaya nga i mai ta avale le si tu, pe o tūlanga na le o le mautonu ai fo ia nisi o ta avale. E ai peo na i whautuanga ia e whaupopo atu ai i mea o lo whapenauna mai tono o le tātou lipoti, lo whionga le whongal tātou maota, ia lo whionga minister. Ia tasi ase tu alalo o no mea lo mai tauina fo i lo nei sui, le se fina ngalo ia o le vaai lava ia whatangata a loo nei tangata o le mea tauna whai ia e leo iese to mai ia te ai ona leo tātou tūlata foi le fontanga tere lea o taitai o malo o atunu o le taupulenga i le manga whale i matautu le matautu anga i le Apia Park ma le anga i mai Apia ia ma le anga i le yutai whato ia ma waipuna vaiala e pe mawhai ona whai se tātou feasibility study. Pe le o tala whea ngai le nei teimi. E whai e ni traffic lights. I le vaenga lea. Ono e mai tauina lava o loo nei sui pe whaalima whaafitu le aso leo te ui atu lea wala lea. E whai lava singa le visual ta avale ma poloka ia e ono a fia e whaftai o loo iei le tātou vaenga o le traffic o leo. Ia e tele na fsoswani mai e lumaina. E whaasino ai fo ia tātou tāware i lea teimi ma lea teimi. Ia peo se tamwhainga atu lea lo nei sui lo whionga whongwhetalai. Ia anga leile atua ta urumanga tātou whono, whaftai. Ia, tūlai mai le esu. Tūlai mai leo. Whai anu whafsiri atu. Lea e wolo o ave polokal tia le whaatala noanga. E lau te mātau pe tolu li poti ia o whaatala noa. O au leo te whia launga. E le tūlanga leo o le vaenga leo li poti whaatau valele. Ono le tāua tele, le mtau puleo o te le laungai. Pe mawhai lao na mātoanga i atu isi li potia le ngaleo ua ka alu umai lao ngai si a le lao isi li potia e toi al valele le o te fia Ia se tūra meno whengan minsta?
Rastei mule manoa. Salo o manino ia i lungo kako pepo ngaruenga delisio di potie whatanoinga. Au le lau oto e whinangaro teita i o le tuangai e koe anga i kua. E wan mea le mangingo ala e sirfia umar mone mota e iwa li poki a le saungo me ngā le rua e pe tolu. Lau whionga i le kau kako koe fo i kua mo. O e alkanka e aduluma lu kua o ka konga ruenga Palemene le koe fo i kua. O le o maua le whinangalo te le tuangai. Le o maua le tua le foa. Ia e teruai, ia tasile vaenga sa o i filo inga ale te tai o mauta malau whionga te le tuangai. Ia maunei. Ia ono se awala fole le na ia whaingofia i le silsila. Lal fole le e lisi atoa to e ali poti. Ia ato whawhonga mai fwoi. Ti ngā lava le tere au tau whai e whai tau atu, tei tasi. Ina ia langona ina ma mai tau mai e tū sui mamanu. O le tūna le sa langona i fia. Ia ma watu e lau whaftai lau whionga man te tai o le mota. I lea whainga e se fwoi le hata mai. Ia a tātou to e o ne mele wa e tārsanga mai ia o lo lau whai si whainga tāra tātou mta upu maulongo winga. Koe fwoi u malai tua. Fwoi tua. A le ele mawhai on la alua kusika mai kaimi lapa. Manatu li poti o mawalo tāwhi sa o manatu. Tau ki wha solo li poti. Kasi li poki uma ka ko sea kulesi almira le o tupu. Waka i koru kai whali poki alu kai me kasi. E le leila il whalongolongo mai el malo. Ai le avatua ni mato whautuanga. Waka o kele whautuanga ia. Lau whionga le whongtalai. Tu la me lau whionga mista. Sa singia foi la whionga le tamaitai Palemene o ke lo foi sa e lau whionga i tono tō komiti lea. E rei ama se o lau whionga ma le tamaitai Palemene ngā mga e whai whapea. Ngā le taitai le tuanga i whanga. Sau a kōle whapea mea lea a leo o koe kike. Ia, ui ele manatu. O le a mau se whai unga whongtalai pe a tatu taliu mo le tatu malolo. Talo au tatu taunu tatu tei malolonga le tai au whaatati ese ngā ruenga. Mo tatu malolonga le tai au. O te whasisilatu wa tō amteri nei tō manga ni whono au, whaitu la whono. Ile tō te riu mai e malolonga, ia e manatu wa mai a tau tenga male. Tari ngā sua, sa alo atu elpa i o Palemene, mau fwoi malosi mo le whaoino tātou ngā ruenga, whaapatai le tuelan whoai. E whaatati ese tau manga mo le malolonga lo tula i maritita i le tuangai mo se awanoa, whaalua tue fia sauno ai, ia o el manatu no fua ia o le a to tosol tatu ngā ruenga ai a mana ia tere whongtalai taro mai mo avanoa wha so ai fina ngalo mo tonu whai o le tunu o melea
o te tāsanga atu lau whionga le tuanga i ta oto mailo whinangalo. O le a maua awa no te me tali el malo, ia o na awa noa le on ta upu tau o lo e te talo mai ai, ia mo se awa noa, ia o na le lawa awa noa, tau mwhai lawa ina ia panga solo tātou ngā ruenga pe na tātou sa wai, ia taipe fo le aso na nafi, lima li poti a le whionga tamatai Palemene, ia le lava sa tala noina te metasi, ia na mānei al whaasolonga, tātou ngā ruenga, me le ia tonu e o ngā fole, whaatula i mele neem tā upu. E sira whiau mai e tātou maota, whaangasolonga o tātou ngā ruenga, tu sama le amatanga mai le nevai aso, ia i le whaatinaina o tātou whiau, me le mālo whaftai mo pinangalo whaalia. Salo mai asui sa saunoa, i Porter Committee, mtaina mālo, tā pālau whionga te telefonu, tali fui taure. Sau noanga swimma. Tēro. Whaafitai lau o whionga i le whongatalai. Pori ngā whaafitai le tangaringa mo le tausinga o le whono. Sau ialo le taringa asua. Whionga taitai o le mālo. Maru kāpeneta. Toi leo Mr. Langolango. Ia, whionga le taitai o le tuangai mo le tua le mota. Suinga malo umo le Palemene. Ia ngata foi leo whaurulunga mo tanga ruenga. O mwhai on tātou whātas. Ia mwana malu o Samoa wau. Wa mori mawina le nei Fonotaga. Aftai lau whionga i le whangwhitalai mo le awanoa leua. Tō mai mo le nei komiti. Whai ilo leo e whai masui o le komiti e wha leo. Ni tali. Tu sai foi mani whaafisili. Ele mai tau i li poti e iwa. Pe ona lau liwina le nei asu. Na ole toa lima i la tau po sui mamalu, po sui usufono. Na mawhai ona whaleo finangalo. Ia mai fo ini whaafisili. Ia ole nei au te lenga ole tele abo fautuanga. Anga ai komiti ia malmalo wa foi mata upu nga ia mafautuanga komiti ile malo awale anga ilumo nga ruenga fai le tatu malo. Ai ole au taliatu ni nai fesili wa famawina ya nga mai le mato komiti. Ole tulanga o saunoanga le whionga taitai le tuangai. Ya wa mai tawina ma sila foi ale maota inga ruenga fatino le mtanga ruenga o nga ruenga tele po le LTA ia dewa failo mai o nga ruenga fatino e se full tasi polu aive sa va ilo ne los fulu o nga ruenga la iti ia por fale leo va nga la iti o nga ruenga ia le ro fa inga e tos fulu malvad e luas fulu ma le ona upolu ia ai fulu ma le luas ala fai ia o fesili tele ai na mai tawina pa i se aua tele inga ruenga i le foi vai tau i le tala fai tupe po le temi foi o le no foinga o lo ia i lalo le pito lava i lalo le i tu lau e limo le tatou li poti lo olu atas ia o lo ia le tali i le tūlau e ono, i le lipoti al sutus. Nā aloa vatu wai le lalo ifo le numera wha, pui lua tesimale lima. E o le tele o ia ngā ruenga, o lo iai tupi pa u. Ia, sa tau tupi tope le nā taimi ona o le lata i le taimi o le whainga pālota le atunu. Ai o le tāua foi leo le tali atu i le whaafisili al whionga le suita i taifono, o le suita i tai o le tuangai, i le tupe pa u lea sa whaailoa mai. Ia, whaamarua tua ua sasi le paua misi foi le taina, a o lo whaamamlama ma whaamanino mai le lipoti, o le olu atas, le tupe pa u le nai ai, i le luafe suiva, luafe luas folu, luafe lua tas. Ia, mai tau foi le tātou mota sa whengai nā taimi mo le whaamai. Ia sa tele a mana o mianga.
Ia o le ala le nā o le te leo le whaare tonu. Ia nana iei fo i so swani al malo. Ia mo tātou tupe alu, mo tupe whaonga, o mo tupe maua i le tātou mtanga ruenga. O le tūlanga le whauwino ala vai, te lea o sui a sa noa. Ia mai lava whautuanga i tusa mal whautuanga le komiti. Ia ala vai. Ese lava whausanga o ala vai. Ia o mai tawina fo le komiti. I ngā ruenga whaatino a kongarate i tua i awhio ang. Pie tasi lea mafuanga e mafua mai ona o te tono awhio anga. Ia wale mwhai ona toi ave ese ia pātu lou, ana ia inga. Wale titi lo ngā ele alu ele awal. Ia whaafenga tāwhule nā ona whaatino i kongarate. Ia ala vai. Ina ia se leile tawhenga le vai pe a una loro wale tau. Ia pe o tūlanga le nā. Ele mai tau a komiti. E lo tutusa whausango awala. Ia le tali mai lea. Ua whainga tāo toi whalau tele awala. Ia na paula wa se mea ua whaatanga mai a whio anga mai. E kolosi ele awala lea. Ia ole te wina foi o awala ngā lua i tono a whio anga manu. La le a whia lava ia awala autua le malo. Ono lo ilalo lava le polo kalame. E whaatino ia kongarate moina le vau. Tūlanga whapena. Ai mai tau al komiti te leo teimi mātou te wawai ai ma mātou whalongolongo. Teimi te tala i le whionga le minsta au wala ngā lue. Te leo ana saunoanga e tua lalo ai a whioanga. Pule ngā rima whai pule. E ngā lurue whaatas. Nei a mawhai ona lātou te wina ia ta whaala ala vai. Ia matulanga e wala ngā lue ina ia tu mau pele. Whātu mawina pele le lei a tili. Pei tai ila mātou wasi e singa. Ia whio anga ma lala whanga o loo ngā lurue whaatas. E fo ia whio anga e leo whaatino ina ia lea tūlang. I le te wina o ala vai ma ta whaala. Ia o le tāua fo i o le nei Fonotaga ia. Whaafonga mai. Ia tātou ngā lurue whaatas o leo umana whaile pito la aua le malo. O le whai o leo wala ngā lue. Ia tuatu le pito la aua tātou a whio anga manu. Tu lo fo i le ngangana. Ia, tātou ngā lurue whaatas. Tu sa mal te wina, mal wha mau tu wina. Ia mal wha le leia atili. O mea tō tino le tātou malo. O le... Ia no o mai le i tū langa lea pe ona... Ia i fo i le saunuanga le sui. I taimi o Fonotaga le komiti. Ia, o leo te whiu e au tilo po whea o le lipote. Ia i se tasi se i tū la. Paule mele iai e tasi laso. Ia e whae tū la. Ia salo langa o whamau maunga. Nanga a tasi le tū la. Fōringa mai o whai mea talpelo komiti. Ia e whamalu atu tu whono. La o whionga whongitalai. Ia malamalo le Whionga whongitalai. Ia ono tūlanga le nā o loo. Ia, malia lau whionga te te whono o na le salanga le sumi malu. Ture mai le. Suta mai tai o ala tau sifu. Tanga ia lau whionga te te whono i lau tō li poti lea o tau sanga whale tupe lua olua tasi le LTA. I tū la whono tasi le tū la. Ia, mal whaaloalo. Ia o whionga whongitalai e. Ia, ture mai. Sui tai tai. Tai mo le avanoa. Lau whionga tai whono. Ona mta au pura saulanga. Ona tōli poti lea mai le teipo lea mai mo profiti tupe maoma tupe whaad. E le li poti whatau sanga le auti e luafi sulu iwa luafi lusfulu. O lea mai e o le tupe whasili po e profiti. Tasi le miliona tolu se lau lima suma lima afe vanu se lau iwa suma fitu tala i tu lau lima ngana Samoa. O le li poti so ai tau sanga wha tupe so ai. O lea mai tau li poti. Tupe pa u. Tau sanga e luafi sulu iwa luafi lusfulu. Tasi le miliona. Tolu se lau lima suma lima afe, vanu se lau iwa suma fitu tala. O le mpakari lele uma. O le fisili. O le fisili. Ma fo no fisili. E le mfaina tupe ma mai profiti le stau sawa. Le tupe lava le etasi. A sau li poti zang so, e fonga tupe pa. O le mafuanga la no fisili ai. Po e sau fina ngano. Po dar fa mamlanga. A o e sau fina ngano. Le fa tu lai se fa sa onga. Po se te unga to li poti. A fa yele ai. E ka kua i fa pia. Tu le mero whionga te te whono? Aftai mo le avanoa. Malia lau whionga te te whono.
Masalang mo lima tele ila ngali. Fa tailo fionga ni fong talai o tulai atu. O noa o sui o komiti. Oh iya. Ina ia manino ma malama le tulanga le siringia fo mai tai fai pule. Ile lipoti le mai tulanga le tasi le tula. Yo la sa le ya sa no ngal te fono. Tasi na le tula mtanga luenga tasi. Awa komiti le nei e tele mtanga luenga yai. E tai tasi ala i tula siringia ia le fala butonga ma le fala butonga. Ai a fai tula unga fa fala butonga ma lo fala la manino malama tulanga le. Ia le la manino ato tulanga le fa tai la fionga sui malo komiti. Mai mongo no tas. Ia le sui sini ia le komiti. Oh so ia sisa. La fianga te telefon, la fianga fong talai se me hi fasa o le sa noanga sui palmia. O sui se tai nei le tu nei. Ono le sa no ai le teipo le. A tu si sila teipo limanna. Fasa mo tupe maua. Ave ese tupe faal. Nai mo i tupe nai lunga. Pe fasa onga le na. A fa ele o se la le profiti wai. A to e o foi lá fa palang. Pe a fa pe a lo sunga foi le o loia. E fa pe na alfainga. Revenue less expenses yang tu lai lola il profit or loss ele ma faila na ye pela le nganga le na ile tulang sulfa afit ave se le value o sulfa million ave se le value million na ile tasiva tasivalu il lo o tasiva tu lai melor profit na yo no million o le sului value fulu o le ono le tupe revenue number 1 million tu ese value ya value million ye falo new pa ngai le loss la na 1.8 on wa tele tupe falu tupe mo pe se fasa ongale na o le asa fa mo ngai ma faina lua tu e sila ia pea kai lo fionga fong talai ona leo ke vai atu Wa malia lo fionga. E ai mo quasi se ala me na sa mo e suila e wa ki de se ona le fa fonga le mai ka ngole li poki nga tau sanga so ai ile teipo lava na tu lau e liva e lua li poti ale li poti le auto le lua fe suluiva lua fe losfu nga mai ai le profiti tau sanga fa tu pe lua fe suluiva lua fe losfu kasi le milionga ko se ali lima suma lima fe valo se la yo suma fitu si sila elo la li poki ole tau sanga fa tu pe la so ai lua tasi vai teipo le tu lau lima na foto e mai fai numera le si mai le tau sanga wa tona yat lo absoluva lo sfulu le numera la vale tu per vanga tu per tashi le miliona to se la lima suma lima fe valo se anga u ka o me ku pau asa ka o profit ki ka usanga u ko nga fai ma fai ka wa nge isi lipoki e o ki fai ka wa lipoki le kas ma mala mai la ya la ho la ku la mai ka kai fo e lo ma mala ma fo ia fa popo ngisi ku la ko nga ko ma mala mai le Tu le mai la fionga te telefono? Ya, va ftai mo leva no. E ma pe fai ta uma lipot. I sile lipoti le sa no ai le lo afe suiva lo afe lu sfulu le tula we lima fa Samoa. La no le te polna numero lima lu tau na fa ngai mal pulenga. Le o fionga fo ya pela na sa waina. Le man malama ko man malama lu tau o nga luenga fa tino. Ya. A le teipo lo ka ngo ko. Be ke finga ngalo e fa ku se la fo e fa sa o lo teipo va vai sa o se a fa ile ya a o le fa nga se le lo ke mal malama fa ftai ya fa mon le la fa mat le la fionga te telefono le silina le fia mamla mai le su te tai foi mal mota ona nga ku sa le ya fikas o li potile ya ma fikas o li potile ya le la tam fa ya tu lo fionga ya si sa o tu langa le te fa lo atu o le tulanga tau tupe pulenga fa mawina tosu le yun o se fa le tonu tasi ma le tolu miliona le nala le sa no mai su te telefono o no tupe fa me alo fa malo ila lo ifo tupe fa i lunga o awala o fa maunia o me lo li poti lua felu sfulu lua felu tas ile teipo lava dia ila ro o le kalafilia ile fa unga tau sanga lua felu tas na fa mawina ile tupe pa u le era o failo atu o le tupe pau ai le foi failo mai te pole sa auto tau binatu le fale tonu o le tasi ma le tolu milion o le winga fale tonu o le tupe pau o no winga la le sa wala ya o le sa la vai lu
Ai Paulo me o tu se mel profit. A lo fa mam la matu lo anno kala filia. Le tasi ma le 3 miliona o le tupe u fa le ton. Ia po le tupe pau. Ia. La wo fio. Tato malili ia o le lavo sa no sa telefono. E fai foi na sida e lava le time le telefono ma committee sa si la tu langa e famiglia tua e la ofionga su te tai le tu ngai. Fa wal sa no. Pa stai mo le avanoa. Ia te lo le tele o sa no anga o fionga le. Ia ma le ofionga te telefono. Se tu la mai no ofionga te matai palme. Ia e tau fo tato mta ku le fela fela fo e. Wa pe o left ama o le lava no tau te au ili tele ai tato li poti o lo ngalu ai tato te telefono ma komiti. O la le te tau tuli lo atu le mta ku le. Pe o le o vai atu. Pe o le la mai le famtalanga o le fawinga ina. A o upu tupe mama o po tupe profiti ia po tupe ngau. Oe mena i lua. O te rei loa la, po le atonu la le sa, po le mea ngau. Po le mea o la ele lei. A fufu atu la i le whauinga ina o whamtaranga. Pe sa o la o whauinga ina. E ngau. Na ngau i lesi tausanga mua mua. E ngau fo ili tausanga lo narua. E leila se winga o le upu. O le tupe profit. E le doesn't make sense. Pol mela le o tato o le whauinga ina. O whamaumanga ia. Tu la meno fo minsta. Pe tau mo mase so. Ko mai. Se kai masu kai o vai kere. Ole se fulu iwa lo se fulu malua, lo se fulu lua kasi la fio ngai le natia. Kai mi kongo nga o vela ka ko campaign fenga paloka. E alo nga luenga la ti nga kai. Ole menga nga we. Ole fenga campaign le nga fai le lua fe lo se fulu lua kasi. Ya ere ka fam kala nga me. Yo fio mo fun fitala. Ole ama ningo li poti o le ho ke mama la mai. De tu la mai. Ma fu avan. Ole si Ma fu anga ale mai ia le fa anu mo tupe. E na si va nga tupe na sili la. Lo fio ngal fun fitala. O pule sa ro ngal palbia. Se vai. O ia la ere iwa ku se fakanga ku la mai. Le menino ta tia mai. Ia se sa mai. Ia pe or kulanga ngalo fio ngal fun fitala i wo kula ia kuai ka fa mangingo. E mama lava. E kuia le maka upo e kau whaingi nge fuuma kai whonga marisu kai o re kua ngai maka upo nge. E pe o le ala ngā. O kula ia kuai. Ka ko whanga solo se si whau kwa. Tu le mena whanga te telefon? Tu le mena whanga minstawa? Oi, maria ala o fionga. Tau mai tau ina foi la amata foi na si ir tato mota. Ono tulanga le sa ono il tai au. Anga ere ia waile sui tai o laitu i lau forsanga na fai. O le tūsa sa i runga du fa solo atore re ia tūsa vanoa. O ia ra pa se tūla vanoa se itali le te telefono. Al mele tu pole vesi o tato fono. O le tua e alu le atoa ele se ia vele vanoa se i whamatala. Me vatam fa etu minsta. Ia tua e ai runga alu le atoa ia. Amal mole lau fionga. Langa leo matou no fo uta umai lau fato nunga na mai. Se fai fo sa fa si langa langa le to sa fon. Ya, le le fio ma fo talai. Si la mai la se fa tu stare la fo. La si le fia le da sa. La mai la se fa tu stare la fo. Ya, salute e tai sa fa si le tai tu langa le mana tua le malu tato fono. Ya le tu langa na ya watu vete pela pta inga mastala no foi nei fa pena na fa utangia ia tulanga ia o tato fontanga mta manga tato fono ia wa mafuona le fe tu se tala ia ona le wa fite na ima mulu tau fai tu man min sta te metas ia mafu angal na le o manatuai ia o to tu rai mai fa noi mo mo no fo ia o to tu atu la no la ofionga sute ta ia o te fai tu la me la ofionga te telefone.
Aftai bole avaloa. Ia taua foi mo tau pu tau tupe tatou te toi asiasi nga iai. Le tau whamamala mai no tupe ngau. Ia ma tupe mama. Ia le tūlanga saol naua whailo atu. Ia o le tupe ngau. Ia ona lewa sau noa ia le fionga le minsta. Ia ona o le foi e whailo atu le li poti le. Nei komiti le tūlau e limba. Luolu atas. Ia pele mafu angana i ona te le se tupe ngau. Te mile o le au whaasau ni mo whainga palota. Ia dai e tupe te le na ia. I te mi fo i o paketi al malo. Ia ona whaasolo mai le a le simta upu. Sau noa ia le suitina. Lau whionga al whong talai. I le tūlanga le o le. Lau whionga te te Se mea e. Te tuatua no te sauna mai lau whionga. Natu tele in la visitato. Ana le tala no ia mea na paua le ngana o lo tatu whangaina. Le maloe le o se pisingis. Mea na company. Ta o tupe ngau, tupe mama. Le mea moni au mai lo le malo. O le whasa onga o le melea. O le tulanga o sile tuai. Tupe alu nei lo tupe na fufua. Wai le whapeo ngau. O lai whai ai atinai. E ngau la se malo i se atinai. O lai whatino i fufuanga. O le mea moi. O le tele o tunu. E tamu whai ia tele ni atinai whai. La upulen whai lesi whono. Wakau mai ngei 2 miliona. O ia 5 miliona le tupe whasili o lo tutoe. Lesi au ngā nā whau ngaina. Longa winga 5 miliona. O atinai na mana o le tunu e whai. A o le whaia. Aisa. El tulanga na taunta to mana tunatu iai. Ya. E leo se pisingisi le mea malo le kalangon kupe male kalangon kupe pau. A kako kalangoa i tupe nalu yati nai. E ama tupe u fasili ai. Po wala kiki ai fakingo. Ngai lo tupe nfofua. Alo vea vong ftalai o ke ngofa malu ma. Le ua maua. Matamuri nei mea. Makako kalangoa kupe mama ma kupe pau. Pau i fea. Ia. O fea mea pau i ai. Le ua maua fina ngalo. O lai whai atina e mole atunu. Tai le tua ngai le ua maua lo fina ngalo. I o mafua fo ia. Te leo langa ono le saunuanga sui te tai. Whawase ngai le profiti mal tupe pau. Ala i loa lau fionga tau whapupula. Solo mua lau sui te tai. Na langa mai e me whapea. Fionga. Ia. Se o ke whakuaku lau fionga. Se o ki kauku waki. O ia le lai anga upunga. Ia. E sau le lipoki. Alo, whaftai. Lau fionga te fono. So e ia te toe talanoa i tua. Talanoa mai, luma mai ma. Kasa solo mai lau saunuanga ma. Ia, lau lipoti. Tula mai lau fionga te fono. Wha mai lau saunuanga. Ia, tātou anga ia tulisi mta fo. O le tūlanga o le saunuanga le suitina. Tamai tai. I le tūlanga tau le aonga. Seila. Le inga utai le tātou universite. Po whaatu mawina pēr le tāua ma le mawalunga o tuspas. Ia o le tali. Lo whaatu mawina lapa. Pawale se senga lewa iai. Ua se e mai leisi whaamalu. I leisi whaamat. Ia ai o le tūlanga le na. Ia o isi mata apulau tele. Ia i le mai tau watu al komiti. Ia pe ia ngai le fionga le minista. Ia mo le taimi o lana saunoanga tali. Ia le malo. Ai moli le nganga whaafitai. Le mato komiti. Mo le lau le wina o nei mata apuma. Ia manui al fono. Susa fata, matasi. E te tonu fo al komiti. Ia, o audisi sui o le komiti. Te tonu fo i e tau fisosoani atu i le matou teitei fono. Le au te tonu a ato atoa ia le saunoanga le matou teitei fono i. Ia, ai anei mta upu e tau whaupopo iai. E toe a whapuna atu langa lea le maritime. Langa lea le tau tato le seila. Le il tato universite. Nga il te mina whai eina whai leo lea o ngale.
Aonga seila ale company va ale tātou o le Samoa Shipping Corporation. Whai ala tau aonga. Ai whai ale aonga le maritime e lalo le pūlenga le NUS. Ona e ima fuanga na tārsanga ile tātou company va ale o le Samoa Shipping Corporation. E iana ianga va e whapitoa e nei alum whanau i o tātou atunu. O le ngā lulu e tātou va ia i le vā o tātou matutuila i ma le vā i salilonga. Nā lai o na whai la tau alea se ala tau whai a aonga. E whapitoa mō la tau tamaiti e whai ngā luenga i le Samoa Shipping Corporation. A le tātou aonga lea wha maritime. Ro i lalo al wha malo le tātou university. O nā lolo lea lauto e tu wha atasi fo. Lea wato e wha maui le tātou aonga lea Samoa Shipping Corporation. O lea wai lalo fo i wha malo le tātou university. Pe o lea nganga nā o mea fututuna. Ia matulanga wa pena. O le si mea fio e esi tala lo fionga mea o ala vai le nta ua. O anga o mātou e anga i le tūle i sau te uporu. Mātou foi leo i le awala le tavi lo o whaatino mai. O te mantua le lolo ngā vai le al tātou atunu o lua fesulua. Le ntoi whai le awala le se vaenga pupu ai nai tavi i whai foi fotu. Ono la wala le an mātou mai tau ha taimea e tele ia lolo ngā vai. E matua le mwhai au na whio i tā vale i le sau le vai lungo le awala. Taimea ti tele ai. A le talula na whai si i vaenga lea le na whai e le konkarate lea le le tāla mole le na whai mau ai i whainga o ala vai. O te whaftai ar konkarate. Talu mai ala le lua fesholua na au mai timio. Tili toi vai tele au i se tā whenga i lungo le awala. O le mana ia i o la tau fuafuanga ar whainga o ala vai. Pe e sau. Ia ona whaaloloto leo se me palasi ele vai. Ia toi piot up lea. Ia toi flow hoi lea. Ai toi a ngai hoi lea. Toi te tai hoi peo. Me len sau no. Ia le whionga sui tai ta. Ia ngai mea fo. Ia ala vai pe hoi lele. Ia o te me tele i timu. O te talo hoi la i le whionga minister. O te me whaatino ili ngā luenga lea. O te tonu ina lea ala vai la i te mine i lea na whai e company lea na whai te luai. Ia, malenga whaarot. Malo, maftai. Whianga whangawhtelai o sui o komiti e whapopo. Tanoanga le sui te maitai ala taua. I matou tūlai e whaingalwenga i pe le longo mali e. E le o iai te tonu mai tūlai malanga i whafua i asia singa. Pe o whatinonga o tūlai e tonu aso fono. Ai le iai tūlanga i le matoanga i atu i tua e. E whai asia singa i tai rua tai tonu aso. Ono lea, o lea lofa lea tunu e sefe nā tupe. Ia, malo. O le saunoanga le sui e vai maunga lua. Nana lele i o iele tai fono. Ia leo wai ia whautua ina ini mō li i mga whale ia mātou. Ia pio le nganga le talo tuai sui vai monga numetasi. Whai tete au wai whairo mō li o la poloka i pio le tū lea. Lai mana ia le teimile nei. Lesi, o mātou fwoi ele i pisi. Ia o tau tina fwoi i pisi le tau ma whai su eni tupe. Whai e nisi mō, whai nale, whai nisi vaenga. Ia o le ai mana ia tūranga lea. Pimo o nganga whalo lau whionga. Ia malo, whaftai le fsosoni mai. I le komiti, ia, malo alo tō komiti na ngā lua whatasi. Ia, turai mea lau whionga al minsta? Lau whionga le whangwhetalai. Oi, malia lau whionga al minsta. Se turai mai sui o? E se le mātanga o fwoi le. Tali le wa mai e le sui o le komiti. Ia, le usoa whaipule mai vai maunga numeo tasi. Ia, e mori sila fia lau whionga ma le. Tai whono e me se fwoi le whionga al minsta. Ia e whaonga e tele na whaonga le sui a whaipure lele awala alo voi leo so i vai vase le lata vai vase o na e leo whaonga ia le awala lea pero tūlanga na e leo māma lama lele sila fia pia no tāua wha lima wha fitu lea so o te whaonga le awala lea ia ma le wharoa lava au peo le talo sanga sa vatu no se feasibility study pe tala fia ngai pe le ai o te rita talo ia fai loni mo li terminate ma le wharoa lava. Ia, lele, la lafu pere whionga al minsta, ia malpulenga mo le tāsanga, ia, tula mera whionga al minsta? No whionga le whangwhtelai, ia, whawhtai le avinoa. Le awka mai kaua kungei e le whialu whangi vai maunga i kongo le mauka. O mai kau ai misa i kongo i. Ai se ia o tari pupu atu i nisi fo i o vaenga na la ngā. E whionga i sui mamalu. Usai ma le reporter committee. Ia ut whaftai atu lau whionga i le teitai o le tua ngai tu whalei ia
ia fonga manino leilo fa longo lau fa fonga mai mo tulanga o le fa tupu manatu e le se fesili ale taita i o le tuangai anga o ngā mafofonga malang tō fa tupu manatu mai e le tātou malo e mese ia le tātou mtanga alwenga o le awalo papale le lata lau whionga whangwhitalai o le sa iei ia le fan fo ile le TCF e fausi ai la wala papale pitai o le tele o whawhita auli na tūlai mai ma o lo tūlai mai pēr e le tauna lea tātou ma mta upu fo ilea e se mta upu o lewa fo i ona whea ngai ma tātou whai ngā malo turu wai e le mea lawa lea o le tele e le flexible lato sila i issues ia e watu tātou e te pe o ainga ia e a fo e papa au malala i tafutafa le vaitafe ia tasi na vaenga matuata te ea ia niso ainga i tātou polo keki lea ia mai e concern te le iei ia le tauna le ia o isi mea o le tau whai o tātou tele ia tūlanga o lato safeguard issues i tono le mtau pulea ma o te ilo o lea ua iei le fina ngalo le tātou mtanga ruenga o tupe sili ia ona sa ili se si fan te whatino tātou ngā ruenga lea mai a waifo i le manatu ona o le tele o taimea lau whai ngā ruenga e whatino e le polo keking nei ia e lava tūlanga o isu se raise mai e le tauna e le talawhia ngai o le tūlanga o le tātou a la vai le ese o a la vai ia nātou sirfia e lo loto lava la vai e lalo nga tasi le iai pe o le tā uofo e la whionga taita i o le tuangai ia i vai mea sa o le leile tūlanga na ia ma la fo i wa fa mawina ia fin ngalo le whionga taita i o le tuangai ma ua liva fo i le nā mea o le si vaenga i e mu meo a la vai o faisi leva o fanua i o ainga e lalo le vai mele ma oi a me se ala vai langa i atu fo i vai maunga e le indi reserve se le tato malo e mwhai e ona toi whalau tele le awala ma tūlanga umai o fanua umia sa loto ainga ia o isi ainga i manga o e compensate la ko fangua o isi ainga matuale mana o lava e whaungala tu whanua e whalau tele nai ia le awala ina ia mautu atu ia le whainga o ala vai a le tātou malo pei o le vaenga le na o le fo i la le tūlanga Cross Island Road le woto sitting ia i tūlanga o ala vai sao le pei o lo ia i umala vai lalo design o tātou ngā luenga ia maawala ia le tūlanga o ala vai e o mai lava la le design le ADB po World Bank i whaino ngā ruenga ia e tau te follow ai lava le tūlanga na ia e ave lava ia se tātou tua lalo fo i lea o isi ala vai ia pe on tā ua ia ua whaisi dangerous walo loto tele tele na ala vea se ta vale e ono mai mau e se soifua ia e sa o fo na vaenga o ave lava le fautuanga e le tātonga luenga i kon kalake ia e mese taunas e le tātonga i tūlanga whapena ia a se sila fo i lai le ese seanga a olo nga tasi o tau whaloloto a tātou a la vai ai a olo i lunga lea nga i lunga o maunga e slope fo i lea ia whapena fo ina tau whapapa ua e flow a le vai la tau ia nga i lalo mai o lo pe ona siringi e le fionga sui taitai ia wa iai tūlanga umala whapena taitai iai ia ala vai ia nga i mō tātou a nga i tua i se mea tala whea ngai. O le tūlanga i mō ngā vau ia pe ona tā ua ia i saa. Le fionga whaftalai pe on seven of amunwore. Malia lo fionga minsta se tua tura ron suire o le patetu ia whaftai mo le noa ia ona o le mai tau atu o le ase ele sau noa ngā minsta i mō ngā vau
ia pe tūlanga le ia la vai ne sa va tui se whaamtalanga nei tu malo ia wala ia mai coastal road ia wala le i kaire because sami ma wala le iuka voika wala sungami ne ang karsanga kuai kausinga la o wala so kai mai kai iuka ma o ngā la vai e o whawhika huri le kula i mkei mingei ele o yengia la vai e kolosi ele au wala le coastal road e aruanga i sami o le ua whai a la vai o le au wala le tsunami a sionga lavi ngā maku waku ai me fo i o natural causes de ka uari in ko ingo o moai ia ngā su e kuare le vai laku loa ko ai kai ai le la vei vai loa la vei un kongia e o foi di kupai lalo i roko i pue ma mamkia kere a ko sila ya olong kimunga e koa uma le vai ngai Malae e le o mawhai langa ka ia ku ia le vai lea a ngai sami i kau soso angi ai wa le vai leo wa kafe aku le awal kele le sungami le yuka i o raku roa ko alia i kai i ai mamoka a peo sikulanga a koe kamwhairo kai i a raku roa maru roa sami i a peo se soso angi aku le kulanga kalo koe maranganga whalolo lava Tira mera whiunga Ia, nista. whaftai ua whamawina i al whingalo le whiunga le li whaipule. Mai o tūlanga umalawa le e pe ona i aifofua ngā nei fo i vaenga. E mai alo Fonotaga i ona whapena alo lea ona anga i atu i asisi ngai. E asi me o whinanga loi i a whiunga i whaipule mota. Ia, mo ngā waulau whiunga le whongtalai o le i eid whautuanga whoile le tu inatu i tu ai. E tu malo ia e pela vana o fai atu sitasi o fono e o tu ia iu lai ua mautu whainga whaavae e whaatinoide ia tātou ngaluenga ia e tu ina atu ei ia mo ngā wao i tua i tu malo la tu te tausia pe ta ila uwhionga whongwhitalai e le manatu foile i tu tonu lava i o lalawhanga e o lo ye ma fo nga ele tau ona o ye tūlanga fo ele o to tongi o i tu malo la to te whamaina ona le tele o isi a lalwhanga o la ai whaatino la vai la tau ia le tau singa o ta whaala i to tonu la vo la lalwhanga ma se me tal whea ngai o le tau sia la vai la tau ia tūlanga o le matango fie ma le au le leo o lalwhanga taitasi a tonu o le sau fo i lea o le tātou a Tunu'u. Ia e tau whaititi ai ia tupe whaalu i mea ia i tonu o lalawhanga mo ina o vau. Tonu o lalawhanga. Ia e tau whaasau tātou tupe whai ia tātou awala pe o na tatalo mai. O lisi i mta upula vai mea ia o mua ngā vau sa o le leile e tūlanga lea i konkarate o lo o lātou whaatino ina ngā luenga i le taimi nei mai leo toi umi. In me lava lea o le moa o le vau vātu le pai o le maota. Ai leini whailo ilo. Leini whailo ilo o iai, ia. O le ua whaafonga mai le au moa vau ia ngō sau fo i kalakua ngafi. Ia o le mea fo ngā. Ai moa le vau e le ima se ni kouns fo i le whailo ilo. O la tūla e whaira ngā ruenga. Ia sa u whaalongo fo i lesi teime e lesi kāko le au moa vau e kūmaranga whaili ma. Whaili o le au mua vau ka ofisa i pasita vale. Ia, o mai tawina lava ia le tūlanga ngā whaaftai i le langa ina mai o mata upula o lai whaafonga mai le au mua vau. Mai o ngā e whaiasi te leo le taimi lea e whaanga solo tuai le ngā ruenga ia iulai. Ia whaafonga mai tātou mta ngā ruenga le LTA. A whai e le koe whai e mo ngā vau ma kongkalake ia kūlanga e pe o ngā whautuai ina le Palemene. I kulanga le whailo ilo. Ia, whai se wha malo longa, manu malo o nā kon karate. I le tūlanga o access road e pe o nā sauno me i le sui taitai. Ia, mor sit fia fo i o le tātou tūlanga le wai ai tātou teimi nei. O le lavo tu inatu ia access roads i lalo tātou polo keki ai tu malo. Ia, e moni le tala lea u koe kikiale e lakula uasi singa e koe kiale i loa se au wala e le vau i le tūlanga o le ia o awala ia sa whata o le kele fo ia o tūper tātou malo sa whaaruai ai o le tausinga lau tātou awala ia o la fwoi sa whata tari mai le malo ka kou kewa koe vele kua ia
ia fue ma me o vao o lo o sosolo e lunga le awala. Le ma fue on ta e le ta le ma whaalanga ina i foi ia na foi a tina e sa whaatino atu e tato whainga malo toluai. Ile tūlanga o le o mea i e whapea o le anga i atu le LTA e to e whaile monitoring. Ia, lau whionga le whongfuta lai o le mea e te tau o na whai o na ele ngata o aseta tato malo lo o whaatino inga luenga i e tu malo. Ai au lava o no o le iai le anga waa o le LTA la tau te asiasi ei po o talawhia ngai. Ele ngata fo ila le nā, a i asiasi fo po o whaatino la e tu malo i anga luenga i o tu inatu. O na o le tutongi aku e tato malo tu pe i tu malo mo le whaatino nga o le au nanga nei. Ia o ali seila le ua uma na tali atu le whionga le teitei fono. Na paule vaenga lea pe on siringia o le tato o le vaa foi lea o le Pacifica Express. O whape tolu afe ia le tauna whaatau ai. O le vaa lea o le Pacifica Express o le vaa a le atunu o toke lau. Na fōa i mai i mō tātou ina ua whalenga ina. E reise tu pensa whaatau ina i tātou le ia le vaa lea toke lau. Ai nga o le admin fees, i le administration fees a tutongi le tolu afi. E transfer mai ele ownership o le Pacifica Express i a Samoa, i a po o le Samoa Shipping Corporation. O le tūlanga la sa iai. Sa manao i al tātou malo e tu inatu le vaa le i le tātou Maritime School. E whaatino i a lātou a o onga peitai e le Italia ina e le NUS vaenga lea. Ia ona whaia i lava lea ua koe koso i sa vai le vaa lea paka i salolonga. Ia ma tenda i kua pe eise si e mana o mia. Whaaluanga tenda le vaa lea le eise si e fia whai vaa ai. Ia ona fuafua lera le a whaangoto. E taina i eise tasi fo i o whai pisinesi fo i sa vaisa ia o whamai e watu ia le vaa lea. Se e mana o mia ia i awhi o lo tonu ai whaangoto le vaa ua whalenga ina. Lea lasa iai ia le tūlanga ngā o le pe awhetala e sa whaatau wai. O le si vaa lea o le Express lua le sa iei mua le sui enga mai. Ia sa tender out ia le vaana le vaanga i lalo le tātou malo le vaana e le se vaa fo i lea fo ai mai a pani. Ia mai o le highest bid ia e fase lau 5 subafi. La sa whaalu whaatau e lola ia le vaana o lo tū lava i muri whanua le teimi nei. Ia o tūlanga lea i David Spirit le whaapea mai tu atu le losu wha a masina. Ia e moni le whionga te maita i whaipule. Ia o le upule iai e mawhai. O tele i whai atu le malo o le a whai. So there's a possibility e mawhai o na ilo le tūlanga lea. Pe mawhai pe le ai. Ai e tea umalo o vai inga le tūlanga lea. Ia e le mawhai o na whaatino le vaenga lea. O le lo whionga le whongfutalai ia e pei o pela o vai vaseuta lo whionga e soi o vai maunga ia o ilo mta upule lo tu malo e whai se whainga ina ia whaalelea i tu umalea o i le manga wha i mta utu. Ia o tato mori mauina ia le tūlanga o poloka o tato ta vale i lungo le awala le teimi nei o ngā sa le lei fo i whaingo kako traffic lights i nā teime le i tele i ni ta vale. Pe tai pe ia o traffic lights si mea o le ua kerenga poloka i fo i
ia taʻavale luga le auala. E le fuafuaga e pei le sili atu ia le tulaga o tatou roundabouts. Ea foʻi e faatino taipei la ua ualu nei o vaai i matautu le roundabout lai ai. Leai ma sepoloka le auala i taeao ma le afiafina. O foliga la o matautu e taufuafua ai la le tulaga gaoga se roundabout ina ia flow le kako traffic taeao ma le fiafi. Ia e faapea lava e englisi mafaufauga e fai moli ia e fai foʻi ia moli to e mai ele matou moli lai salologa e feoaʻi taʻavale le taeao ae feoaʻi ai ia sofanua vatu paia o le maota i le afiafi pea e le alu ai ia le tatou paoa. E pei o ninai vaega lea oi ona lele iai lesi lesi le ipoti lea le tatou malae vaalele ia i faaogāina o tiavea taiminei ia o le ua iai ia le fuafuaga le tatou malo e faaumauma le fanua le la ia tatou solar farms leo ia le ua amata ona tuina atu le expression of interest i ni company la tou te fiafaia ia le tulaga o solar. O le ma le toe faaogāina o le foi a mai le fautuagaina ia toe faaogāina asau ma le valele ia asau ma maota. Lau whionga le whonga whitalai e le i tapunia ia tātou ma le valele nei o mai lava le taimi nei. Ia e fua lava i le Samoa Airways ia ma isi valele. Ia pe lātou te whia whaongaina ia tātou ma le valele ia. Ai o lo tu mau lava le maintenance ma le whalele ia. O tātou ma le valele ia e lua i le motu salawhai. Ona umatu leo sa whamutalanga lau whionga whongwhitalai. Whaftai atu le komiti e le lātou tāpenpenanga ma lātou reporting to ina maina paua leo si vaenga lau whionga whongwhitalai. O reporti e tu ina mai tono le Palemene. E te tau lava ona mautino e so se komiti le sao ato toa le vo o te mori mawina atu inisio o finangalo whalia. Ma e taluano o tuangai mo o iei tono komiti e lai mangi mese se whapea ngi po spelanga ngi o pupo angi pe o lau ngā duenga ngā e whai lo wawai e o no le Palemene nei e mai e mo meo o mea moni ia ma me au mai ato toa. A sila lau whionga whongwhitalai le si fo i whautuanga lea mai si e au mai le si reporti lea. O lo whapea mai komiti ia mawhai o na whaamarusia si sila malo ia mawhai o na whaamarusia le pūlenga le LTA kon karate o lo whaonga aina ma sina te tele a o le mere e bracket au kafo excavators. O ke leilo ko komiki po wa ko fia pupule ke leo masinga le kua. Wa ko fai mai e fa ke le masinga o lo fia fon ftalai. E feo lolo le English version e PCC le spelling. Ai le sui ai le context o le mea. Alfa Samoa ma ko si se a ko ala vale mene. O masina te tele o lo ke lo inga o masini te tele. Ai a langa lo o kalngoa ku lipo ke mai ko ngol pan. Ia ai ko oiva sui ma malu le Palemene tongo komiti. E vo ke lo pe ale e mal sa kai o le kuanga i. Ai ma kwale ai ma se si lo si pela le upu masingi. So le mo asa inu i masingi. O le ia se ko le se senga o le ko spela ngol upu le. Mar spela ngai la uli o le angsal. Lo venga vom kalai. Ele o iei se kai o le kuangai i Tuna mai la. il komiti lea. A fal koinga ia le minsta whakongwange e au ko kai fongo. Whasa o la tungana. Ia. Te tuna mai la whionga mista. Ia whaftai o le se o sa o le ia siawo.
o lupe matasila whapea o lupe soltai. Ia, lau whionga whangawhitalai ngā wha umatuai leo se mātou tala, man whāloa le whaktai. Lau whionga le whawhetalai. Tūlai mai, Ia, whamon more. Wai maunu mara. Whamalo whawhetai lau sunga le minista, saunoanga mātango fie. Ai ona lewa e tā ua ia māsina te tele ia, o i masingi te tele. Ia lesa tamu whai atu se tua lalo, o lea se whina ngalo le tūlanga voi lea. Ia, i le whao ngao le lane le pito i whafo. Ia flow a yale traffic. E mese le anga i mai le marifa. E o i vaitele ma le toi anga i mai, ma le wharo lava. Tūlai mai lau mista. Lau whionga wad whasawina o te. Whasawina lau mista. Tūlai mai sui le pate tupa. Ia, whaftai, o leo a whamai a mai le saunoanga mista, o le fua umana saunoa e tūlanga o mua vau. Ia pio isa au ala tuai se taratanga nei tu malo. Tūlanga fu ile leo ka ulu whau ia e whalala mai lunga o lea wala e mai se ale mafa. Ma lea nga ia kulei kua. O le winga o whamkalanga. Langa o le mafa le kele anga solo mpoloka i lea nga ia mako isai. A o le solo fori ngei. A ma mafa kele le whalala o la au ngei. O whaingo fie whainga makanga mai papa ma palapala. A ape a kau wha mangifi fo ilele. Ia lau ke roa whala fia au whanpasi ma whailori ma o lunga me whapenga. Ia la le koe la vea i. Ia ngā se me hoi pe kau dream lai kiki a ia. Kulanga ia. A whaia le vea i lalo o singa vaenga o le au mua vau. Ia pe ora kakaro aku ngā ngei ku malo ma le ngang whaaloalo. Whaftai. Ia, au whionga mista, whamalulu atu o ngā misi vaenga lea. Ia au te loanga o e la vai whaipasi e le fia le mela. O ele o mai se whasea le whionga mai tai pāmia ma le tai o le tuanga i ngofo umai i vaenga lea. Ia ai whaftai o lea ua whamauina le mātou a pulenga ia lo whinangalo i tūlanga o whaunga. O le tūlanga i le tau pule pe o ngai langa alo whionga sui wai maunga whaftai ia. Ma ngai a kele ia lo whinangalo. Nanga uka ko mai kau inga ka ko poloka i lori tele ia a lea ua whafonga mai foi ia le whionga il mistao leo. Ia ma se mātou tu alalo foi ma le mātou ngā ruanga whai whaatasi. Ma ngai le fuafuanga ngā ukoe o kalia ma le whaftai ia lau tu alalo leo. A lau whionga la vai a mai manatu le i ngai ku whaftai mo le whaalalo. Ia, tūlai mai lau whionga te telefono mo lafo. Ia, Lau whionga te telefono. E kongo lau whinangalo lea e koe a paisi avango e aka. Ia, ale sa o whai atu. E maualo wa wanoa pe atulai mai le whionga le minsta. Ia, o lele. Ia, leo sa no le minsta i mla valele. Ia, wa leila sisi. Olo wa no na fero sidi mla valele. Lau whionga kalai. Wa taseli poti de i mla valele. O le tau pule tau valele. O te fia tala noa i whātuanga. E tau ona whaanga ia mlai valele ia i Savai. Ia sau ma Malta. Mai leo te mamlama tau o le mlai valele ia lua. Mai mafuanga fwina na lai o na fausia valele ia mlai ia. Ia whai ma whaanga. O le tū lea e a fo i vepe malu tau. E whainga tā e a i la tau fo i lea e malanga so o Savai. O na lato whaonga ina ia malai valele ia. Ai maise mauta. A o lea e sao sawa le tātou va lea lua tui lalo nal tasi le tū la. E siri atu o na manei e le malu. E le ngate le na. E te mwhai ona lua tua i le vale e lau lava ta vale. Ta amilo i Savai toi foi mai e sau le va e lau lava ta vale. Ai lua tu i mauta. O longa winga ko e sue sau ka vale. E ke whea lua iai. O le whengtana on whaia si tangata mo lato e mana o whaonga ia malai vale le ia. Ai o ngā mo meo whaavlawe tu whaafo se. E o ngā fo i malanga whaale malo.
o le lono winga e tau teu pea e Malae Va'alele e lua ai o fa fitau le tele le iai wa kwai fo maka ko Va'alele o le foi la iai le fautuanga al committee e tau ona finau lo fionga e fa tau main tatu o tuai Va'alele te bai vai e il temnei e le ngatala o lea e se vai sa vai o e se vai pang pango ai ai le taimi e ono fa nga mo sa vai ai mai se lava no no fa lava tu fa fo se le tato sunga fono lea e fu mo ta io le Commonwealth e ono ia ia tanga te fia malanga sa vai se mata tu foi sa vai sa lolo avnole te fina vai e a fo e a mai fa fo mai ne tato Va'alele ia le foi fatali po fea ia le tulanga o Va'alele ia le alu nei saini o fianga fungai le me fia ia ma dia la fianga te le tu se tu la bai la fianga palmia ia o le lipotia lo fasino i Malae Va'alele de lai o lo ia a o le se mai o sauna ngata ta o le tuanga i Va'alele ia esel minsta ma o le sui il minsta e fasino i Va'alele ai tatia mai lo ngar kapkal ngo pe Malae Va'alele al minsta o ngadwen ia ia e fai wa toi la o tau e o Malae Va'alele le pata al fautuanga i lau fionga se koe fukunga i ko fa o talo fo il matai Palemene se silo toa i le nganga al fatino ai il fofuanga lea ona tau tele il Malae Va'alele tele me ta wai ai mai se o lea ngai luma le soifuanga ma lo te vave fo il tupu pea o fe malanga ina i le va o tatou nei ma tutuila e mai se le ono tau e taimi o whaavlave tupu whafose i le ono poa ai o Malae Va'alele i nei Apia whapena fo i Malae Va'alele lea i whaleolo lea nga tonu len tupu ele si whaavlave sau i o poa i whangali lele o poa i le lo meyuka crash law ale tulanga lale na leo le tala noa tu i mena tupu whioke i makangaka awa a tupu s'whaavlave i le taimile nei lela e sui ai meia o te lei lopo ua ioina le cabinet e ki e lo moau ia le whetu o le atunulu nei ia le whianga e le whoftalai ia o le tulanga lana lena o tulai atuai ia alo tu la mena funga mista o le wa pai wil sa no nga te le tu ia lo song le fong tlai ia le wa fa mawina ia le tu ala lo fato ina fo ia se wo fai lava tato so la fo ia nga i au ta fol tato strip al Malae Va'alele fo ile online tilo tulanga o emergency landings so awala te pole lo fionga le te tai le tuanga ai vaenga le o tulanga fo ile se vai ia ele mafai ona tapunia tato Malae Va'alele se vai mai ui lava ele o ia se schedule le Samoa Airways anga ia la tova la pase se anga i se vai ai o le tele ia tato chara sia wa whaunga ai fo ia wa Samoa Airways wa la itia i le taimi nei masalo tau sanga te nei pe mo le se furu sul fasu lima ia chara flights sa nga ia da uta fao e nga ia tula i whangali o le mea tonu lava lana na toi te tala i whangali o na tūlanga leo sau noe tai o le tuangai e le se tangata o le a koe o kui o le wafu a le kasi kula e koe lele i Va'alele le la o le nganga tonu la na sa fatino ia ta to te tala i whangali
Ia mal mea lo so kwa le tau I tau mesina le lua mingu ke le lo. Ia pe o le tulanga le nda lau fionga le fonfutalai. Ia ai o le umanino le vaenga le lau fionga le taitai o le tuanga ai au te pole. O le a whapea fo ia mausea vanoa. Ia whaska malai vale le. Lau fionga ua. Malai vale le. Turai mai lau fionga te tau. Turai tua tau tele le whasilanga lea. Ia si le fia e lato umalo ia mo mo miti. Foi o le a fai malai vale le wha malo o. E ati e ai e le tūle la e lise me whai pena tupu. E foi sa tātala noa I te si foi fai miki ngā sau. Ia no te ua tu ati o e lise me tupu. Sau ta ua voi ala auli na ua tātala noa ma e ati a. E iai le tangata lea mo e fia fai lato whalitari malo te tele o mai iai e vale le mai fafo. Na vatu lea la auli la ui o atu e le tūlanga o ni lisi fai mo lo tu malo e mo waitu pel tonu. Ai leise malai va'alele no fai o se vanga nana tangata e fa'ale tonu ma fau. A wa olo ina sa ili tupe fai tau miliona ma pilionga. O fea ia e o il fal tupe. Kasi al sile fal tupe. Ma accountancy ai. E fia va'alele lai Samoa. E fia turisi la iai. Ai fia ia faltari malo. O half full. Ai aluatu e le half full uma ia. Ona lea lea ma se me tupu. E o mai leia. O le e tangata whapena lai feo I solo. Mo atu ia tia mo fai I leai se a fo I e leai se faltari malo e fai tau pilion ko ke maa e fai kai. E tilo ta ia tangata e le tūlanga leo lo iai. I le inga fatia e Samoa se nā mea whapena. Leo fia. Ia o ngā fo e le tūlai mai. Ia o lo toi malemena mo meo tangata fai miti. Tūl tō fai miti. Tai, lo whiunga minsta? Si tō mela lo whiunga minsta o katoa? Se le le iam whasa o sao tātou tala. Lai muri mau maisho tu malo, mātou tele I tāru sanga se malai vālele. O lai eile mātou malai vālele ia opo. A opo so masau fatu manale nai so solo mai malai vālele. O lai eile mātou malai vālele, wa lewa na iai. Arun whaavaile tunu. Al mele sau no eile whionga li te tai o le tuangai. O lai maua se mātou tolu se la wafe le tausanga. Mai le se furu mon tupu tausanga taru na lisi le mātou whanua. He leo se miti le angala mato miti na fai. Talo I le tua ina I whatau nu matupu. Ai peo no fai atu. E se o matato fai ngā miti. Al tūlanga nā mol whasa o atu. Oi, mea whai malo ko e ta whasolo o iai. Whasolo se mato kau. Se mea whapena. Ia, vali e le au I whiunga lo te wā tō mai. nā whina ngalo. Ia. E tatia mai se mato mataupu. Hala vai solo ngā lei se mato lisi ma maua tu pernu. Ia. A fai fo e tupu vi ia le tua. A tau fai o e pen. Fai se whatka malo I tu malo. Ia, malo whaftai. Ia, ua manatu fo ina fo. O ale mea lo whiunga le iai I al whalta malo. Ai le o si le fia e le hoi le pā. Ia, ua. Leo maua. Ia, o langa la atatu o whainga miti. Ia, le whakari kakuri poki ri pasi. Te kurai mai la o whiunga miskase wha o mensa nonga nga leo. O le vanga wha umaku lau whionga lau whamtalanga. Ai, e whai whai le kaua I sala e lung pāle skinga e whai uma. Ai le koe uma kaua le ori I e kōle. O le aka kako Palemene kako kakalo whakasia nganga. O le miska marka I o le kuang ai ia waweonga la kalia Yesu e whai maari I whaola. Ua umaras mako whamkalanga whaftai. Ia, o le mako fo ngā kakalo. Ia, tula mai lau whiunga te telefono. Ngolo lafu. Ia, whaftai mo le avanoa. Lau whiunga le whangaftalai. Nau sina me lai titi ale lau whiunga. Le anga o le. Ua mai al te whatu mai lafu. Le i o le whasaonga o le saunoanga le o le masini. O le sa o lava ia le tusinga le tusi le mato le poti. O le masini, ai le o le masina. Ia o le lafu. E mori le anga whaftai alingei komiti.
I malu mtanga ruenga fa rulunga mtanga ruenga te tas. Mtanga ruenga por fa tonu. Mtanga ruenga puna oa fa na tua ma so manga. Mtanga ruenga so tainga. Ia mtanga ruenga nga ruenga fula wing ma atina SS. Fa tai fo ile ulenga o mlaiva lele. Ia pulenga o fula wing la ele. Mal pulenga so vai. Ia fala putongo le marsi fa altise male fa putongo va e meselo ona ngo va a Samoa fa ilo leo e fa ma ngo tau le mole committee fa aftai ai pulenga te tas ia mole tato temi o tato filo inga ia male fa tantono ino a o to report fa aftai ma lo nga lui ia fa aftai fo mato committee mole nga ruenga ni la tau sang se o mai nei time ai lo fe nga fo fitalai o te fatuina le lafo ina ia fai ona faamonia fona au fa tula fono li pote iva al ne committee aftai fa lua ele sui malo mai vasinga numero tasi fa pea ana lofi numero tasi ia fa pea foi sui vai monga numero tasi siri pela fa maunia le lafo o e fina ngalo e sa no mali yo e awe se le ai wa manu malo le yo ta pala o fionga minsta la fionga le fong fitalai tu le mai lo fionga sui sa patan meta le te musu e ta o le fu sa tu hoi le ho te le e se mo e tota mai la o fiong fa popoi fa mar sui sa patan numero tasi Lau fionga le mai lo fionga minsta lau fionga fong fitalai o fa tu le la fo ina ia fa mauni e fono au tali el malo e fautuanga o report e iva al committee vai ngo tina SS Palua le fionga minsta fa tanga fa nga faiva minsta so fu maloina minsta ta longa ta tu lai mai su sa fata numero tas of sili para fa maunia la fo e fina ngalo esa no mali yo e au ese le ai ua manu malo le yo e malo fa ftai sa furu Pepa Palemene lu olu tolu numero iva sutasi li pote al komitio tu la funtu mau ta to finga palota ta sanga to finga fa vai Pepa Palemene lu olu tasi numero 1 suiva mal Pepa Palemene lu olu tasi lu olu lua numero suma lua li pote fa ta sanga al pensione al Palemene mo ta sanga fa tupe lu ota siva lu olu mal lu olu tasi se furu pui tasi Pepa Palemene lu tolu lu olu fa numero tolu tolu tari al malo Pepa Palemene lu olu tolu numero iva sumaltasi Pepa Palemene lu olu tolu numero selaudi masutasi li poti al komiti tu la fontu mau ta to finga palota ta sanga to finga fa vai Pepa Palemene lu olu tolu numero selaudi sulu li poti fa ta sanga al pensione al Palemene mo ta sanga fa tupe lu olu tasi lu olu lua sutasi pupitasi Pepa Palemene lu olu tolu lu olu fa numero fitsu fa tari al malo Pepa Palemene lu olu tolu numero selau lima sumatasi tu le mai lo fionga te telefono al komite tu la fontu mau ta to finga palota ta sanga to finga fa vai Lau fionga fong fitalai o te whātū le lafo ina ia whautangia le fono au li poti e lua al komitio tu la fono tu mau ta upu tau whainga palota ta sanga to finga whawai lo tu ina atuai ana sa ilinga whautuanga mai unga fono Palua le fionga sui malu mai vasinga numero tasi nga ngai fo maunga numero lua faleata numero tasi sili pra fa maunia lafo e fina ngalo esa no mane yoe au ese le ai ua manu malo le yoe ta palo fionga mista tupe mista fo le fala ptonga Lau fionga le fong fitalai fa tu laf fa utangia le fono tali le malo fa tau fa tuanga komite tu la fon tu mau tau to finga palo te tau sanga to finga fa vai Halua el mista halua ia e sui malu ngai fo maunga numero lua mista o sisio manga sili pra fa maunia lafo e fina ngalo esa no mane yoe au ese le ai
ua manu malo le ioe. Suma lua, pepa le palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero tasi li poti al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi le pepa le palemene lua olu o lua, lua olu o tolu, numero fitu tasi, li poti fa tausanga al whaputu ngā tupe, fa manuianga mo tangata matutua o Samoa, mo tausanga fa tupe lua olu o tasi, lua olu o lua. Su lua pui tasi, pepa le palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero fitu suluono, tali al malo, pepa le palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero tasi. Su tolu, pepa le palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero lua, li poti al komitio, tupe maua ma tupe tongi, pepa le palemene lua olu o lua, lua olu o tolu, numero valu sul valu. Li poti fa tausanga al whaputu ngā tupe, mo le manai manuia o tangata Samoa, mo tausanga fa tupe lua olu o tasi, lua olu o lua. Su tolu pui tasi, pepa le palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero fitu fitu, tari al malo le pepa le palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero lua. Tu le melo whionga te whono le komiti o tupe maua ma tupe tong? Lau whionga i le whongawhitalai. O te whaatore lafo, ne i whaautangia le whono ao le li poti ale. Komiti o tupe maua ma tupe tongi. Lo tu ina tuaia na sairi linga, whaautuanga, mai unga whono. Whalua, e sui mamalu, whasale anga, numero lua. Siri pila whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Tā pālau whionga mi stau tupe? Whionga le, whangwhitalai, te whaatu laf, whautangia e whonoa o tali al malo, whaatau whautuanga, o li poti e lua, al komiti o tupe maua ma tupe tong. Lua, min stau talonga, pe foi min stau o sisi o manga, pe le min stau so ta inga. Siri pola whamaunia le lafo, o e whina ngalo e sa nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Ia o leo mai a whautangia ni poti wha, a komiti wha pe foi tali le tatou malo, ia wha tatou li poti o la tatou talanoina, ia fua mai e ia lo teimi ua whatu, ua fuafuaina, na ia fua e tatou li poti e wha. Tu le melo whionga, sui malu whaleta numero tolu? Au tai lau whionga le, whonga whono mo le amanoa. Ia whaisina manatu, li poti e wha au whatati e i le laulaua whono. Mua o le li poti e lua le pensione a Palemene. E leo se mtau fōl ne mtau. E taluai ona o lea ua veili si tanga o pensio a nupi whāle. Tangata whainga ruenga umana malo. E le 10%. O lea la o lea ngā tatau. Ma ua iai se fufuanga. Pe ana tuina mai whautuanga o tauna si tia le pensione al Palemene. O se mea tatau matala whiangai. O lewa fo i ona tuina mai tonu pai inga taluai pitai. E mo mia ni mafu anga tatau. E siti ai. O tal tonu lau whionga male malu Palemene. O tala whiangai ni vai tau. Pe a fua il tūlanga o le tamau ai. Ia fo i le tūlanga o iai le siti o le nupi whala o whengaluenga ale malo. O le mafuanga ma le talitonunga sa whaatino le nei fufuanga o se fufuanga sili ona le lei ma ai mamau a wā i sui e whaipuli. O le ala fu e lei na ese ia le pensione ale a whaipuli. Ona e le o se ngā luenga e eise fufuanga e umi ona eisis. E tato umana te lima tausanga. Pau ale o le mea currency. E le ilope to e sau pele ai. Yala la le si maulunga ai le pensione na e tato a whaipuli. Ia pe afua le tele o le o tangata whainga luenga. Ia o tato la le ua mai tono le whautuanga. A le fu ua mai whautuanga tangata su e fo iele na mai whapitoa mai New Zealand. Me tau actuary. Tangata i e whaia ma vai mo statistician e vai whaingo numela. Just providing a maile la tole justification. Ma fu anga tau si tai. Le fu lau a maili poti ale. Ale fu i consulting au mai. Ia malona ngoina le mau tau si ti ale tupe wha popo le malo tonu. E sul fitu decimal 12%. E le ngata i lea. O le tau o le soifonga. A le mea tau ala u fionga. O tau on toi le ilo le
le tulafono o angata mai le longa muli le fi sra val al mesa singia peru sui al vaanga le o le tulafono se longa sfuta usanga fto a e taito iai pensione ya man tuota to nga ka sia pa inga ia e mai ai e taun tof tu nai o lisi mea fto a tala lava lau tupi pe a le lima o to sanga eila na isfai pule ia lena o levon tal sanga i vaanga ia e o le mfai ona li ato lima tau sanga o sau tonu fto a tolu valu o tau sanga ona winga a le fto a lima ne o tau sanga i le vatni longo winga ana o maneila o pa inga tau sanga i le pa inga i lua longo winga te fatali ia mal na taimi fa fa valu pe fa fitu o tau sanga se ia o te me lima fto atala tu pele ai o tau fto na o tau fo fina ngalo sa yele ma lo mai la tontu sia tu la fono le tai o tele tanga tai sui malu palemene mai wa matua a le tatu vai tele foi sui mai tala vo ala le tau fto na yele tu la fono le ai me talang ala ngat tau o le o fa lua tolu ripoti wa mai palemene o le tali mai fo al malo ia se tanga ia tanga ia o fionga tama tai palmia ma le kapinet ia o lava na tai tanga lo tal tonunga ia ai o tau na tu fai sto fo fonga i tata pension ma ia lo fionga su malu i tu mai lo fionga tama tai le le tali na te sa no mai ai o tato malo talwai lefto a e sa no mai fenga malo ne ai tati mai ia e manino tai lo mai pa mo sa no ia man tu ho le li pote lua fe lo tasi go le talno e o mai tu to sang mo ia ela faina fa tai ona o mai le ile pensione tax matua ia tal tonu la fiong ana matal tol su tala fi su to sang talwai le o le lo se lau ia o tau fonto tang ia i ta to malo i si tanga tal fe ngai ile nga ia tu luma ia fo ia e fu le na tal no tu ai fu tau sui fu nga wale wa sa fu mo tu percent inflation ne pa o mai la leva percent pe ia ala ma voluma a tau na tu na i mo le nga i luma a fa tai al nei me tau sa o le fu e tatou wala tala le fai tanga tamatu o le tu te vai na lo se lau le mai pe a to fu e o to ia fai fu e va tala fu to vai no fu fale mai e lo se laula ova tu lunga ma lo se laula fa mundianga na ya te to ai tau unto tanga ia foi le malo ile anga iluma ia ele tau mutala fe ngai ona toe mo si tanga ia mo na ia tatu tangata matua al me lava le sa wai pe tai lima tau sanga pe tai tolu ma si ta le o ile tolu sur fa miliona ile tau sanga al tupele al keitanga i tuanga il mele ia fe ia finangalo ia ia tangata mamai le fo fa nel palo ta New Zealand e tang fai left to na ile retirement age tau sanga retire tangata o levanta tu mai le lima ele tau nto e tanga ia e ole tu atu lunga le mo sfu pe ya ono le wa anga foi luma le soi fuanga o matu tu tangata mai ole reflection ole mele ole atangia i sa tu no fo ia lo luma non te ma inga mon tu lang o tal tonu ia e fete na i foi wa tele tanga tfenga lwen ia fi mana o nei tanga te vai tala la tonu pi fa lima alo tal tonu en fai fon tato fatal no ina lem ta opu tanga tfenga lwen awa atu lunga le leonos fulu le retirement age on fe la ta ile mal retirement benefit fo le ono lima pension yo ka makua a pension nge ali ta nge ile lima ia ke fiu fa kali suka o sanga ile mo wala pension nge so songia choi ai o sem fa me o sem manatu fa tu manatu ai ma fa na avel option tanga tai a fina ngala tala la pension le la no pi fa lima ia ele se fa in a tanga tai la vai o le fina ngala no 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 sfulu
o lava le malos ia se tūlanga le leile tanga i ei i le vai ana o mai le i le tūla le riputi le nupi fa te le matati ana usia le nupi fa le tau sanga fa tupe lua tasi lua au si el tasi piliona net assets o se matati ia mawa etele ngā lulu e ai o le au whai ngā luenga ia mai la tau fo in fa fo in le nupi fa le tei le ngā tei le au le tei mtone le na atua 5 sul tau sanga fausia e fo i mat fale sa la fai nupi fa ia o te le lea ati na e mo tato motu tele sa la fai ai o le mea le fia ngā i sa ufam talanga lau fionga i le fong talai e mesele fionga le i minsta e te tau anto e tangtanga e le tūlanga le ua o iei nei ona o le sa o le tūla fono le iei nei le pōa taruai o le sa iai lava le tai fono o le whaila tusio tupe o le CEO of Finance le ai e li poti lea e lau tato nunga malau tua lalo lau fionga le minsta ma le tato e tau ona toi whafo i iai ia le tai fono i lalo le fiso tupe o le atanga ia le pōa le lau fionga e manino a taru sau tu la fono le nupi fa o le tai fono o le whaila tusio tupe e tau nei se sui o tangata whenga luenga le malo lea te na iei le whaila le plesteni o le pisa a e tau nei se sui o lau whai pisinisi e tau nei se sui o lau employers tangata le tele tangata whenga lea e la whaila whenga luenga ina tangata mea lava le sa sau e nupi fa sa tau whaila le MPE on tanga i le fifilinga o le komiti le amesa komiti le nupi fa tatou te le whaatau vale sui o iai ai e tal tonu o lato uma o le komiti fa foi na sawai mai el amatanga fit tan fa vai fitu lua no pifa ina sawa si o mai ina o tula i mai tulanga le tula fono sa fa lo manatu tula fono e mo ye tula fono le mpi anga ye le tula fono le principal actor no pifa ia peta iane o le foi na mai el fa tonga lo ye sili teni a fa ye mo i man te manatu le e te tawa o nei tonu le suiole lo yesi o le suiole o le Ministry of Finance il committee le a fai o le pule o le alo capeneta filfili este telefono a te tawa o na yai e se suiole official lo yesi ma se suiole o le ntanga lo tupi e se tonu le vanga le ina ia fai ti ti ai pe o mea tu la mai terminate ia na stu lalo na la fionga le mista ya nga o mea umani ia o mea tatou te li o pui ai ia ale o sa o famtalanga isi mtanga luenga o mea moli raftaile tamai tai pule male official ECC aftaile te longa luenga mesel fakta wina o asesta ye tono o le talfa tupele asesta le so o atu male ECC sa faye fo ia so vai vai nga talwai tono Palemene ni ilo o atal tonunga fatangata ai ni fanua tono taulanga o toi tau fatau esi tau ana aven mo malo anga fatia el malo fa tau el malo toi fa fo i mai aseta lalo tanga talo tele mal malo ia manu e telefon tanga fa fatai alo tau no lo fionga su malu ia fa fatai fo mo lo sao tau mo le li poti fo ia le vai ngol tatu malo ia lo fionga ja, lo fionga sui te tai. Ja, lo fionga fong fitalai. Tai mo le noa e mata watu la to mi fista tu tai mi le so. Ja, e la ngona ina foi isi am tau ku pe na sa noa e to am vai tu nei. Tu la ngata to nupi fa. Pension o tangata matua. E to foi ona sisila malo i lo le tai tu nunga. E le toi si lunga fa manuanga mo nai tangata matua mo le tunu tu pe lo mo la to pension e fa pe fo isi fa manuanga la tele e mo fio inga fo le va is va ima e va pe fo mo fala au ma mo vai la au mo
lātou o mātua. Ia wā awhia e mō ngasi tū mau, ia manisi fo i mana o mianga wha pēnā, ia pē fo i manisi wha manuanga wha popo. Ia mō lātou nā, tai tonu e tau o tele, ia le lātou fo i sao i se tele o nisi me whai o tātou tunu. Ia wha pē fo i ta māma tina mātua i sosoani i a inga. O lo lima vai ia, sosoani fo i tau singa o lātou. Ia, ma lātou fo i se leni pe ona tu ina tu iai. O le tātou nupi whā, le to e tere sautala e whai le nupi whā paua, le mea leo te vai atu li poti. Li poti al komiti mantani al malo. O mō meo business i hoi po kampania investi en nupi whā. Investments en nupi whā. Uno nisi na mai I kampania e pe o whantan malo I Mulinu'u. E au le computer services. E au le tātou submarine cable. E a tono e manisi foi company. O le siri la o whionga le minsta. E a polasi tūlanga tūlai mai investments ia nupi whā wa le la vai. O lo wha penānu tatano foi lau whai sauwhanga. Wa tu pene ia lau whai sauwhanga. La tō ia lo ngā lulue. Ia, ma tongi sauwhanga I nupi whā. Ia au le whai unga whai ia tātou pō. Ia, atasi ma le malo. O lo investi tono pisinisi wha pene ia wai. E le ase whai sauwhanga le nau ina ia mō mai se return on investment. Wa returns I investment. Ia le whai fua 1%. Pasene maua. E tauranga tasi po dividends. E pe ia le mafuanga lea o iei se fasili. E tātou investments ia nupi wha. Sau noa ia le suia whaleata pēn vai atu nei tūlanga Tofi. Ia whapena foi se langona. I tūlanga Tofi o lo whapena na I tono tātou nupi wha ma tūlanga lo tala noa I foi telo le tunu I meo tūla I mai tātou nupi wha. O le pensiona a whaipuli. Ia tūlanga le sa wai I aso sa whaiana tala na umala o pai inga mua. E le taimino ul whare me mota. Pei tai, ia pei na o na tala I tua ia pensiona le pai inga nanu sa wai. Pei na o tai ale tua ngai ma le si minsta to tas iri tala I tua la pension. Ai tala ba I tua pension ai fai pule o hoi. Ia u ia sa ia fa sele ni nei tala foi tua. Ia na fa tu la I baila ia o le fainga foule tau te o mai e tau mai le so. La lai mo ia inga ia o tafi o finga o sele. Ina ia se sele ni e tua ia fai pule. Tale to fai pule. E pe o sana ia le retirement benefit e tua iai na le wala o ta auto fautuanga ma tūlanga pena e o lo fautua mai si il pesene a leo te matau atu e pe o le scheme la tātou fai pule e leo tu fatasia ma mo sao whanga hoia ni tangat whainga luenga o na winga o na si il pesene lau fai sao whanga I le valu pasene pe fia le masani ntutongi tau sangta itasi. E le au fia I tātou fai pule. E sa tātou scheme. E pe fōlinga ma tātou scheme. E fōfua po fea fai tupele te uei tupele ala scheme. Ia fai a 5% tau sanga mō mai. Ia na tau whapenale na tau vai mona I fai pule. Ia atonu pe sila ia le malo. Ma ia mese tātou fai pule. Pe fai anu toi tu whaatasi. Tātou scheme. Ma le scheme lea tangata whainga renga, tātou whai sauwhanga. A si I le 1% o dividend o tausanga tangata whai sauwhanga. Ia la vea toi mtātou 1% na. Mele iai, ele la vea tātou 1%. Ia pe 10% foi pe fia dividend ne tongi tausanga taitas. Nā se manatu mas fautuanga, si lane iai. Pe mwhai on whai. Ina ia maua sa tātou foi wha manuanga lea. I tūlanga ia e whaftairo whio whawhitalai mele mnoa. Baftai, malo sa no elo fiongal. Si tai. Ya. Tu la bai sui vai mon matas. Tai mule ma noi la fiongal funtalai. No tau foi o report ya committee wo pen mota e mole le ngang faftai. E watu asia nganga le pen mau foi na fila o fiongal le. I le committee le tu la fono tu mau.
ia maua fo ile lato ile pensione ia suluiva lo fulu futas ia piolena vatu e foi ele o saini foi le nganga sa vatu e na file manatu le nei e te tau na mana ia malo ia me a mai tono le Palemene le nei pensa no foi a mesi o le tai fono le sui fong fetalai o le polenga na ne sui o me uma e tau na mai tono mo tan nei e fa pena e tau na ia uma suafa ma anga o le saini ona a mai alo ia le nanga o me a mai tonu i nei ta ua suina ia lu aso sau aso o le tala no alai o pul suafa le saini o lan mafuanga pen bom pel me mo muale nai a vatu ai fano no anga le fo to e mai le potile e foi sui le saini le komiti o le ale mafuanga tauna fai loi sina me la ititia le poti ai u ile ia na o le fautuanga o le tulanga le tatalo mo si tiro tato pensione ia faftai telea matua e lango ina ele nei sui sfono ia mau foi tulanga lo ia tato pensione ia le tato a tu sa foi ma le ofenga le venga malo ia o tato tai o le atunu ia pe mo ia e sui ele tu la fono ia o tato wai fa tu la fono ele fa pe fa atu no tato paia inga ai ina ia mafai ia ona si tia fa man yanga e mau e tai tu lo wan mo tale ne o foi tatu tu tongi e au ngata le su fono ne e tele o isi pe le i tala ngona o le ao le malo fa pena e watu lo matato o le Palemene ma tai o le atunu ia e si le to tongi o au fenga venga fo ne le malo se tu lo e pe le nganga le nai mo le nganga fa tai ile komiti ia ua fea le tulanga ile tulanga le si tio tato pensione o le si tulanga o le tulanga foi na le 5% le savings ia le nupi fa ia vatu foi talo ile fionga le mistama le committee ia na olena e fa alua na tala pen tato entaito ai na io tato fa monianga le velo wa fiesa ta entaito ia la un bola 5 afe pe lu afe ia tala fa la vela na le lu ale time tala i tono le financial ia ia pe talo le nei sui ia pe le mafai na tu sau no apea alu atu au mbaua sau afe tala ia sau tua ia lango le mea na pe fa pena o nai mea na tua ia nai fai pule tu langa le fau tuanga na ia fai wili ia pe tau au ngatale sui usfono il tu langa le o fai wili pe le utala no le oti ale mana ole na sui tato umi tato feola pe ole o mai fau tuanga lona lua na i tatou fai pule e fai wili po ai o ai wili ai ia pio le nganga na pio le la fautua mai le komiti le me patino ai tangata ia fatua fai ala tau wili fa ko la kaoki pio le nganga le na o le pio la fa malusia mai fai le wili o le ai ta tau na ta ita ia e fa pena pe wili lo to lua pe wili la ta fa na fa pena ia ai o le me patino ana al sus fono tuinatu le komiti o tupe moli le ngang faftai le tulanga i pensione na o tau tangata matutua o le tulanga lo maua i le opose lilo langalango ina le fautuanga ina ia ngalulu e iPhone fawai le ngatala o tatu tamama tina matutua le awatu i fafo ai le opose lilo i o tatu tamama tina matutua le e maua i famanyanga i atunu mamau o le foi o mai i o le ai maua na e o ala tu e se sila na vaenga e foi o toi foi mai mau nei e a pe atu ina me o lai ina o tau tangata ele o mon sit sen e ale foi mau o le foi in taito ana o tatu tamai o mai i sine ia lua se lau le masina e pe lau le nganga na langolango ina i fautuanga na ia ngalu lua i Mulinu'u mo fonu fawai o ai ia se tamali i o lea ai tu malo ia longo le ofisa ina i mafai ia mfatasi foi mai o mali liu o le sisi a le vatu ele fautuanga i tangata maliliu ona o le tulanga lo fionga le fongstala i pe in taito ana o e lo fai la to ACC a o e lai maliliu lungo le vatu lo pe maliliu le sami ele fai na kavali pa malu to sui le io o tato tanonga li poti le ACC na alfata tu li poti tel no nei ACC o le si tato li poti na so ai ia fa malu tu advanced le vai bonga ia le ia pauna le nganga faftai modi le nganga faftai lango ina ia li poti o tu mai tonu mota alo no faftai sa no su malu
ia le foi ua paalia lo finagalo ia malo faafetai ia talu ai ua tatou taunu tatou te manava ua manatu foʻi ia o le fu faau mai saunoaga sui mamalu le palemene ia tatou tausie le aso ataeao ia ona faauauai lea o le tatou lipoti i teiteifono ia faapea foʻi le fioga le minista aua faamālou sifono lenei aso paia o tatou palemene ia o le tatou taunu mai tatou te manava ua tau foʻi ona faisi tatou malologa tatou tausie le lofo le atua le aso taeao faamālō le ona saʻi lenei aso tatou te leʻi tolopou tausaga atu i susufono vasigano ma le tasi saunia se tatou tatalo e faaiua le tatou fono tatou tatalo e matautia e silisili ese lava oe le atua o le atua o manuia o le atua o sapaota o le atua o Apia o le atua o loo faavae ai lenei atunuu o Samoa ua iʻuga aluega ma faiva o lau palemene le atua e matou afe atu sei o matou faafetai alouaga lelei faafetai lau puipuiga i lenei vaiaso ua toe o se aga ona maeʻa lea o a matou fonotaga le atua faafetai lou alofa ma louaga lelei o le a matou sauni matou te taape i lenei foʻi aso le atua e puipui ala oe i la matou foʻi atu le atua e a o le manuia ma le filemu o oe le atua lo matou tamā le alofa silisili ese o Iesu Keriso i le male mafutaga mafanafana ma lou lava agaga paia ia i luga o lenei palemene ia i luga o Samoa ia i luga o le au kerisiano i le lalolagi atoa e a mata atu nei e o lava i le faavavau lava amene alo faafetai o te faasiratu a toloponei taumaga le fonoao faitulafono se aulia le itulaiva tosifulu i le asofono ataeao